akuya ye bo osua mabronya oha bronya de na sia na ekohunu ye say wo no bronya bere no ne nana edne to no ne se wa no de bronya katacha be ma wa ha asomfra katacha mo akwata petiprepe ko odwo no bitwani fede fanyuro fede nyuno ne tinga bayire tinga ne ena ye bronya bosom ye toso nwotwe no dadadi unu na miensa aka 7 days na ye de August na kugu wonkomi yesi September na baba America okay doctor wotimi ya kumamu operation first e wo Ghana ha ne Frimpong Boating Professor Frimpong Boating ono wotimi ya woni pa kuma ho operation South Park ya kuma ne biu ma ne san eye adwuma kama Professor Frimpong Boating Obabesia woye MP first ewo Ghana ha first woman member of parliament in Ghana ye friend Mabel Dove no ye JB Dankwayere yes Chief Justice ana woye oba wo Ghana ha pa first any Tudera Georgina Wood no ye first suma no ye Speaker of Parliament and oba wodi kai wo ye minister e wo Ghana say ye Madam Susanna Hassan ono ne woman wodi kai wo ye minister e wo Ghana ha okay abusa for mama yanko ya break history kakra afi mama yanko Wood knows why they Georgia Wood why they Tudura Chief Justice no any Wood no Georgina yeah Georgina Wood no Chief Justice Chief Justice first or Bawa ye Chief Justice Kanepa Tudura Georgina Wood Sarati but so say what I say okay and now first Speaker of Parliament to say near Speaker ya or CCA first Speaker of Parliament now you find Emmanuel Quist yeah I was for mama kwa futu sam no son tentem me mama Saraje mama me William Free wadaroma one oba mama Christy Mama Christine ya tore bia me wait me free no na me mama Saraje dia me wait free no Methodist prayer camp wo anomanye nkwanta ho no ono na odano na onyankopon tie ne mpa ebo papa mama no ya ne abefa na ko abruchire ni nyina ye mpa ye asem okay awo mema wakwaba meba ho eme ya se ma ben no pa na so mintimi nko ho hyo ana futu samwa ye de bre etiefo no ya tudi se nyesika bia na be medibie yeah abujafo sika ye kan wa se sika no ade e fe sika no nyame ne bo sika mum na bonsama ye ni be mi nwurungan dia bata hu bebiri se wa hwe yie e wo sika ho hey efe ede ahomeka wom e ma ye bema e mania anka nsese won saka no won setumi ka e hye wo ho a
obiye mu obomfia wo due respect ewo abusua mu sika de sha wo ho a wo due respect ewo asori no mu wo due respect pa adwuma mu sompa ha sika sha wo ho a wo due respect men ka se sika nko ade na so sika no account pa ewo ho a ba bia ba sori agina so be kasa bia udura himfie they give you due respect everywhere you go unya due respect na so sika no wasan eye treacherous nensembi ana men kan se wudi akire hey etina futu sima me de bra o mesinye sika nyina no ba esese opebidie bema nye sika bia na ese u follow nye sika bia na esese o prese ye nche ma ubi kai enye sika bia na ese nipa wudi bie bema sika bi wo ho a hwe na ha ma ni twam nkwa enam wanim pa ai wodi ahwe ma no nkọ no ba bi leave it to go oba enya ba ma bia ni sika ni epebidie nya ba ma bia sika ene sese opebidie oba take it from me enne me pese ni pa da se ni sua de efri menche enne enne me catch the be me bia se nye nipa bia ne enu bukata agini sika o ho ubedika wasamado e catch o so sika bia ubedi bia me na nate ase no ka se wida o se upe sika huna dia breda so sika wonye ho adwuma so se ubedi a o wasembo no pa eni sika bia chi efise sika bi wo ha obedi na abadaji Asem nye nipa bia na ye ne fa Burkina Faso obunu Faso gire sika kai ade apu ubafia ban ten sika bi wo ho a abrante se edi anka wa matunu fie ho oba be ma bi yedi ni sika nka na yira nkasa wa nwane amfiri ho me na me ka kire ho sika na wa ha wani wo pesa wo maso no wo baturu fie adikafu ohun abatra aja ko ma fo krama di wase ba fama di wase da ho hwe enya djuma bia na sese be ma wudi hu sika oba emfa hia ni berie enkwaya na djuma bia wo kra mpe ba bia oba wa koduro no wan kasa wo kra mpe be ma anadjuma bia wo ye no wo kra mpe o akoko kra ni bereku di ense enkasa wo nua bia koye eto so be ye akoko kra ani bereku di ense abusuya sika bi wo ho de bra okra se opo sika bi wo ho ye de brewa esese opo maka se mo e hadada o me se we ye taxi driver obese me ko fa dia to taxi mu fra safo what they call kwada so mema 4 million I think twice jine huye bibi wachire sawe ya oba be maseme no ko spend one night mema 20 million oba yesa obedi aduane adwo sense obedi aduane ahihi wonu mu na mpanifo se knaman ofa kosua ebo nanum enti sanonso adwuma wo kra mpe adwuma no a na bekun wo oba
Wakra mpede wo ye no. Se ukodi be ma bi achi anadwo wo de wako new site be bia bire pono na wawurem. No waka pono na tum hwere. No atena se no aso TV no ha wani. Siaba. Ubete open. Abusafo sika bi wo ha ba bi efire no. Ha, manafo kasa no mafra fro se ya bodu agum. Ya bodu agum. Hey. Afia pagas be bodu agum. Papa be trouble there se be trouble there. Sana de mu na me bodu agum. Hwe. Ha. Mama ye ko me bu 70 aduonu nkron chichemu aduonu na ho asebi wo ho. Okenka fo no famra. Abrewatia. Ne chichemu aduonu 9. Osebi oni wo wifuo. To bo asema me wada oroma. Mama sha se mama. Yo. Pike ni ha na adwuma na. Enti ye kenka de free me busem eti aduonu nkron ne chichemu aduonu 9 no. Ose de oni wo wifuo cha de no tan. Wo anko wi ade. Na woni wo wifuo no koche esika no. Wo anko bio. Na oni de oni wo wifuo cha de no. Otane kra. Wota wakra. Wakra na udidi burugu no so no. Ya kasa wota wakra wo jeje wakra na ko wum. Aha. Ose otiduabo no nso onka. Otiduabo no otese ye pa ya de no pa. But we mu yana no. If you say ya che ya mani bi. What time wakra. Hwe oba we ni say ukunu on repair decoder wo. Ukunu on repair amplifier. And so amplifier ni decoder be nwotwe e na wo modem ho. Okaka wa wade be gunti wunti menka. Hwe voice out. Wa woni me say ba bia wonu ukunu mo banchi fuo wo no. Ho no eye nete kokko mu a. But banchi ukunu de be fie na ya fo nwem banchi. Woji ya no wadwa kukuru no ma bayedi. He. De onu yufo no chade no. Watane kra. Watese wo bi pa ne banchi pa buei me banchi yin akoka to agu. Enso on kan da. Enye sika bia na yechema wo bi asa wo je. Enne asema me ka che wono no. Sika wo kopa fa no obi hunu ya che. Sika na wo kopa fa no. Sika na wudi a che obi hunu ya che wo. Bema. Sika no a oba wo kopa die no. Bema. Oba bema bi sika wo kopa die no. Oyonko ba bi na wote ho ene wadwane agya ho. Bema no wo ye. Ye ni jaya wade all of a sudden nipa bia antia se da. Afuna we pa wanya bema sika ni se pa na wose mejai yo enti wose wa wote ye no prakase ofiti kotia no ho abon afie mu wane ho ba kwa akote sese ya na wumbisa se na myonko babasi ate ho den odwane ye oba bia ni fie awasi enti wo pese woni di huridwa mu no na brante bi te fie ho no wadwane wo kodi dadi Amenua ema wani mmiri sika pi sika no eye adai da bia ya bo aferkete cha oba ma meka se moyi o se mi hia sika pa mi hia sika na mani mmiri sika mi hia sika ba ya ne bebiri na no me da hwa ne man ka mi hia sika ba ya pa me se no it was about 6.5 billion and ka commercial bank frame de mamia ka me pepa Omra sama what they check it asukalo ma podi na what's the matter na asa semeka yo abusia mani me hia sika ye
na enkrofo aye pebosia film ho nko so me say be 470 million Mmrantehene mabisika ni dwa mabisika ye we minu aba akora ka ho bra umambe 150 na ye wetin me kosa me sister ba chiri mami no me ko en de fie ho sum and if you try nyina wo kan won say bra me nyasi kan twe light o if you na mo twe light so de me kasa na wo be light me nyasi kan twe light na me say na ye say o say friend na kwara ba ko friend bra say bra friend ma bra say ayi ne me twi bia ba me ha saba ko bizarro me see am so ba ko so te say kojo o so wa de ya smo no me nu an me ya ni di o pesi wie ene e we dae na nu na no kra se me kwa aguna doctor edu e chiro ma me o so wa ma nyesika anton ma beda na krata na to ho no mo sese me nam ma tena kwambe mpre na na meduru he nsme da me ne akoto atwumesi anim atwumesi na ba hweme say wa visa so wa set say no wa expenses na kire wo abuja for ko hwere de anya den ko hwere na nya den mami wakase e kwa be na be fa so obeko yo ana unipa ya de gi na ko hwere na edin ya no aso ko gina na nse na wabise bisa na say aja na te say doctor be hwe onra na omuma waduru omiyese na no ano na wo krako no o chwe bi kwa mami nyanko toy me ko hwe mi nua bi oji ana yire say wunu ade na ya de wo a na esikasem esikasem na no waduru bi akoto bank adu no be boa no pa ono ma ne san ye enya sika nkoto bi o ma gwiri manim gina ho no ohia de so be di akira bafo ha ya sem ka wuni aduane adwo da ka gidi ahihyi wonu mu wo se obedi ohia ti pa ohia nim guase nanso babura ka sem bi o mebu sem ti don so chichi mo ba ko onum fabra ose kontomo awisi asomdwe wo mu no yesene fia for body a woko ho no aye no ma me da wase kontomo awisi asomdwe wo mu no kontomo awisi na wo kan cheze aduane kakra bi a asemi ni ho ohu aduane pia nkwai na ade nsesa wa na tum no waka banku na nkwa yuro bi odi bomu na asaje egu ayi no tensim yirarada osese wudi ye no na sasomdwe omu a eche se ye di na ntwa chacha aye jollof na wudi ne kotokum siwa chire kum aye chance ye pinchim nkate kwa pa now how watching okay me de manu be si na yakọ computer so adwadie so na no achi no ye beto aso sika de efe sika makukoduro pa na so come de wa enche se fanza mienu nyina didi de sika tibu ye no so so be di akira obedi ka wasamado honestly misi ha chia mu pi me modofo pa Mmrantehene ye bu afere kete chaw be ma mo me yakọ computer so adwadie mra na ye ne abadwafo nkasa okay computer no I so bao na person so ni monya no dan I stubborn panie tomfo so ba kwase awade ya oduru badwam na abo ani akere no so owrade obeye me okay
abusiafo mo mamenko omona samwa ho de dikai omono talk to sergeant yo atachawa ya de ne na sikasem na wa bosu encha ya mama Sarakuba yeah na me ko say Sompa hima no oba no obedi o no person di e say oh wa ya no na me ko no akoto ate hey awoy ayen ntam ne yanko na appointment time na so oh mira ne want dos okay American Touch Laundry Service American Touch Laundry Service a sophisticated machine all cleaning service aba any Asem Mpe Nipa laundry service car wash express carpet wash water tank services water treatment and preservation home and office cleaning car interior detailing American Touch Laundry Service wow with the American Touch Laundry Services and some it's in them and some wedding down in dinner wedding na e betu dia for me no mo ye bi wo ho enti uni ha kra na kai said there were Bremen UGC near Aboloway Junction Frey it was 0248 868625 and I said 0246 340254 American Touch Language Service you be try no yo got your eyes on me stepping at the yard you for me it's a Friday night. Okay, abusiafo mo fache computer no person kasa bra omo kasa no so osan ba mu onse makasa na asem bia eso ba no mo fache abusiafo American Touch Laundry Services no be frame bi sa ma se mi fa ka yasma bufu na American Touch Laundry Services no patcho mo fufu se bia wa hwi wadua ne na we are I go with the health insurance card or the kudidi wo tamale. Okay, ya say mun aduane wo wiye ya health insurance card na tehwe. Manamfo. Na no ya see didi. Fat umuyi na mobopa man ho to no. Okay. American Touch Laundry Services. Mesemo usi niema. Na ma fo mpebere o. Obi ayi afili de wufu ba kane no obi oni ne kununkun aduane ne wo bucket wa wanya 8 months ono kuro nya ne di na wo hwe aduane na e de gusrebem afro trotro fi bo krum zongo side honom e de basi pabe wo na ma fo mpebere ai na ma fo mpebere be many fu adwuma ba oba na anya aduane akoto fried rice na be no ho adani o say blender na say ti o da bi say wa to de na be man si yo medas me ma me apotoyo na eto okuru ayi nso na o de rubber atuato no oputum. Okay, American Touch Laundry Services bibia wosi bibia osi no de mu odro de mu ha de ye fufuo de nye fufuo bia fufutuma no nwentuma na ya nwene no kasa odo nsa besisi wase no the so fama American Touch Laundry Services obeye no yopo nwan finchim toso kama pa entuma kunentuma ahemfontuma de mu odro no pa no o mattress no ayefi wo ba no wantwa Johnson tem Johnson aguso ama ayefi adrodro map bi wo mu a oba ba be fa kwaye ne finchim ade ama woolen carpet no in fact say yefi ne nsuo hwehwe guso wo ye milo man kwada ne hwehwe bi guso a ya homete sempa wunya hoho ahwe ye giso ne di ama ne obalandem ho a mesra wo ba be yi akwaye ne kama te said ya woto no mono no no de abeso dem ho ama water tank no emu aye fin na wo hwem wodi si abrosa top ho no na che wunyi da emu aye hwanya esre ombe no suohie de steam mu emu no mamwa bia wo mu bia ewu tetetetem wo ka wo mu so mu a ombe hura engine
ahoro gearbox de horo omba horo engine ombufu omhoro last bi no mbufu no omhoro omba horo bibia tutu seat no nkate hono ne awie su ne de ya gugugu ase nyina omo akle ni nyina kama omba horo butu no ma wa wudi bibia to okra na ayakono dashboard no ombe horo so kama ama na ye car mono kura wa ma car no so a say yes car no aye mono pa car pass no so woton bi e wo ho detergent ade be horo car ne nema bibiri office ni fie ba biara obeye ni yopo convenient jobs no eye door to door babaje akwaye na kama danwa obesia amana boa wato so de abrew wo Brema UGC Abolowe Johnson hwa number ne hia pa bia na wuntumi nko hwe won wo wato nsu wo mpese wunya daje nko Brema Abolowe Johnson hwa na wafre won wo mu abetu ka baje won kuntunkuma guni nyina akwaye ho adwuma kama na what they are brown. Number of my friend 0598 046 435 0598 046 435 and 0246 340 254 0246 340 254. Okay. Omono. Afedie. Talk to Sergeant. Yo. Katacha kwanja. Katacha manfa ncha kase ma me amenwia kwamra henkan ne yiri Juliet wo Canada. Samuel Mutie Mrs. Joyce ene na mpo mo so Germany. Omo so tie pa. Na no katacha me kase obi ohwe US. Be bapa ne mame. Mimi momutia but me picture wo US ana otwade ababa kyereme nti na kyese Sompa no bebia nam no yete anso ye wo abrochiri yete anso ye abrochiri che obibia ana katacha wasama na wode abane wa futu nsem no asese nipa dasa ne bia wotie Sompa FM Samre ne Sompa TV mo mohwe YouTube ni ade no wa kontum wa Ghana ha ba bia wo bia no e kire se sika de katacha nkire se enye sika ye nemum na kwan wo ho sika na kwan wo ho me removing bi o se ne tat age of iniquity sa frame no eye sika ne bia oba wiase on de ne nkwase asem odi nyina nse odi nkwase mu a na katacha o yare kura na se eye na busuani ne de nkwase baba ne wasiewu ene mu no so ampa nkwase asem na we amama kai maami bia obi befa ne ba hiani wa mobro bi obi befa ne ba de ne kokoro kesem se onkosom no se dwumadi a odi ana se odi akora no ekwa akoji sikadwo to odi akora no kwaje sa na obabo akora no maame ene na busuafo ama ne papa mama amane no in fact na ya homtesem de wo kan ene ma me ka kusi su se nye sika bia ne edi na drum me bia fo ni to fom ne hwade sanete oba na tukwan okọ enkran eni wan yi akra but wo hwa ana oba no sebe ode ka heavy car aba besi ho amempa cho me ko oba no tu ni botom no ana obi ne ka mu no sika bondo obayi ma oba nso ko nkran wan yi akra mai ntu yi obi a wo ye maame ana se wo ye intelligent a wankasa obebusa abane questions akwasi wo mu akoto mu nkran jekire omo nsa ya na obi ho a wo se esu obi a ne kra dabi ampa ye obi wo no ma wakwa abroche so many years enso paper wonya bi obi nso ko ewanya na emom no na kwan wo eti de tenti mu anse wo de sika no akura kwaji sika duro no omo ha ne ade wo se ma me ode nya botre ebi hu kwa ebe fa so ode akola na wa wukura na epe no chichi sika nye kuma o de brakura no abusuafo katacho na o ka se mbese sika bu ase wopo enu nti na ma me kasa no o de sika ne ba ya onim se o de be chechire akura ne papa ne maame ewe
maame no ene papa no hwe sika no saa no mani koto mo bane no saa kwan ya me bai fa so wiye de menti ase ma nton me bane nti sika no onfa nko opu sika no eso maame no ye hiani wa pa atacha du me bi hon ma ko ya fiefie mu a otimu se sika bi ho a ye gold na si ho enso ahiafo wo fie ho obi sorry ya saa empanifo ni nyina wo obi sorry ya wo so ne de wo hu ni nyame ampa nyame na ye som no na kwan wo ho e wo kwan bi so wono de wo so ba ko budan nani no akwa ko iska ye nim ye mempese mobokro bi din aba branti Asem Mpe wabɔ ne bra na wo kɔ ye kɔ yie wo kure mu na kyese enoma basa we be ma pa ogina ho ye tietie mu na kyese sika da fie oni ka so fo ndo no kwa so obefa katacho awie na bra boy basa ye pese ye kanyina ne se ampa sika de efe se opa wo kɔ baabi na katacho na se obi so odo wo kɔ baabi te se de wo kan na nipa na yi sika o fa me kɔ tech campus odi ofu odi fra kwanta fa me kɔ tech campus mama 5 million na wai sika na 50 no zo amono mono kwa katacho nyame ampata na nyame anso akoma wo beje na de pese futu ade ma onya se yen kase sika nye na emom sika a wo benyana na obi di ma ono ka hu se na kwa na ya chwachwe ne nam achiachia sika bi ho etene sika bi onzo achia de achia ne se enya asase de bi akura ni wa hu esese ofa asase de ye kan obi se me de manya asase de se beto odwa se sika dafo na fa obedane bayre eto odwa afede nipa bi nam no mu sika go mu soso mbefa eno no e gina wa ma enafutu e ma agina wo se ade bi e ye friend sika bia nka ye because obi to nyumo so ni sika utiti se odwanti sika ye na monye hwe na kwan ya wo fa so a wunya sika no nipa na one ne nam no ade adwuma pa na oye nti wo chechi sika nti se de ama asem de akire iti e besrew obi bia wutie bia ye nkase sika nye o wadanfo na one nam one ne koba no unim na brabo wadan ho ko kakra bi ba ya wasa ba chechi sika de ama za kwasi onso cheko oji sika na wo ko ya bo se na so why wanted adanya ya chi nipa so machi wakɔwi obi sika na ebusa no so ni nipa so machine de o de bia mam o ya Asem Mpe ni edu mebi ho no ma sika ne de nyame de abo amaye nanso esese ye ne etim ne yewisu ye box so me ne katacho na ye adwuma katacho ye ba ye ni be ya ibia ana se omrasa mo ba ni be ya be amrasa anu na wo ka Asem bi se okruni bi fa akola bi o ne ye adwuma ye hu ya nsa akora na si abrosansa oh yeah Asem ai me kai pa brosa to aso me we sia brosa sasa de we ye ne maame no ne papa no ye busuanom no ye ne enim se so obi ye sa ye so abobra ne ye wowa da bi o edu be abusua hwe ne mam ye hwe no mam sa ukun will spend too much ya question him busasa kwesi me ko try ye de ye hiarese na se no ma wo ye na so ne free he woni ba mate katachaw wasi wo ko anajo wafa ne ho apie e ade abeche no won ba ne no ma ekuta ode abeguda mo nya sem ukuzu ne life wo so te ho to no obi ku a na wo ka je sem ye de abobra wo ma sa ma me ka sem cho obobra ben edu time ye ka sem wo kire wo sika de ye nka se nye eye nenso ehwe na kwan ye hwe na kwan 7 predators nyonkwa na otu kwa bro kire nyonkwa na otu kwa konkran ya wo ko ya within by 1 year Say state house so ye nko abeka miensa boso ato kewo edu time bi hono ma yenya wofo ne nipa no so e no nipa te no especially ya sante ha edu me bi na sa brant yesi so no de pem na se be empem a asam e beka to no so ne nsam e beka no ya hwe wafo eno ma nipa so ko gina ba bi amma sabi de ni kwase ogina no akwa ko gina sikaduro sas kan mania de adi obi wo ho a enka nya ne percent ko be yes ade no nanso afie enkrofo bi edi omu twa omu mpoa nanso ni nyina no enne utie Sompa FM katachew Asem Mpe Nipa de wo kan se sika yedie no nye sika nyina na sebe yedie nsa so nya pema bia ampa katachew eno de enua ma no hwe ni ye pa bra we de wo change case o bra we de wo ye shosho bra we de obebusa man bia na dai ba ma bitimi de oba ko gina boutique eno mo obeto ama no ani so mfuro no yakoba 1 billion ni nyina na ya wo de na busa se
a chira some. Kadacho, Mamma Fasiana, Minyaba. Meda was a pa. I'm right here, Bremon. Chompa me that's not me chat your phone in Anna. Or you don't know what's this one. Hey, me chat and sent for Manuoto. And then I'm Makusi or baby, yes, you won't come here. About 7 or 8 years. Okay, about 7. About 7. Farmers bar. Obey Yajamai. Grow from farmers bar. Oh, that better be over here. Me, I was new. Oh, yeah, on them Mmrantehene. Oh. So my dama hamama no. Na makobo na na mama na yesem pese business ba. Don't fan to ma yesem ma me ko dwemo mai. Don't fan to ma me nim. Nti oh da me kwa kudi di yaje ma ho bia no. So ma ya na ma ha se ebo na ko homa. Yo ya chia no sister fianso ne kunu Roma here ya chia wo mu nyina na enyo. Akoda de Louisa nti ya chia. Ayo, be so wo hwe. Ai wo hwe wo so wo hwe brebi enti no. Oh, me na me ko ware ba. What ye kwara me bodi na me to papa so yi. Kadacho ya dase ye ne yetiefo a wo mu etie wo echichi ne pinchen ye da wo mu nyina ase se abribia Sompa 93.1 FM wo mu mfani agro na Facebook Sompa 93.1 and YouTube Sompa TV no abribia no wono mehwe live for do ma so mo nkoso na wo mo enhwe nyame ya do na no twebon so a enim se TV no so no multi TV decoder no eno na wa pre na wa pe Sompa TV ho na wa hwe dwumedie no de be si akonyina na kada channel so de awode abetum no so no eye da bia no ene wo hwe enema ekoso na bia me ka se ye kasafonya wodo so obehu na sikedro chacha bi fa we beji we say fasika ketua bi yefse bibi sika gari oseden fa we say fa ketua beje kese ene niema ekoso ne katache be wi akire no na enipa de wono ankasa ne kra na ekwa akotwa so se de wo ma ekenkan ye wo Proverbs no 29:24 no ya de a ekoso na enese enipa ya ma ye ne ana ho na ye hwe afefe dia sika edeba wanhwe ya ye beto ye kra to atwene wa abla ye nya gina bia papa bia wo nyankopon ni bra etwato no enti me de da bia ya na me kasa de Bible ne ka no wo se ye mpene de ye woso de wo bia no ye mpene so ketecho eno se ye hwe John 10:1 na ehwo na no ewo no ewo hobi o se yempene de ye woso ye be sa hu ni biemu ewo Hebrews 13:5 no o se yempene de ye woso efri se ono ara akase wonyawo nanso ompawo nti ye hwe ye Hebrews 13:5 na ewo na sa quotation no ewo enti da bia ya na meka se ewo mu se wo haw ne niema bia yempe ewo abrabom no eya na ye hia enso no se ye ntintim ya ka se ne se ebema sika eho afefede edi yanim ne ya niema bia ensem fata ne ya di sika ni bresi ye ni so se wo ya kwa akoye bi aye ya ama ne ntinim so me de kwa akotwa so a daache no ye kra ne ye beto atwene nti no me ka kire ye nuanum nyina se wa wutie bia no enne hu se eye dan ya Bible ne se bibia wo ne mro senka 40 miensa ne chichemu ba ko ne kan wo se onyankopon wo bre e de ma wo bia de bia wo wiase bia no e wo ne mre wo mre nson ya entu mampamrika na enkwa nkwofa de eni kwan se wo fa wanhwe ya daache ne ba bia obekwa akogina no enye ye ma wo ne wo kra enye ye ema wo ne wabusuafo ene empoganafo ene wiase manyina samo e bia ebete no enye papenti no ene mi gina wo futu semi so no maka ache ye nuanom nyina se yenhwe na yentutu ya akwan ye ema yentu amnika ananse ye mesika ho do entu mnika medi yanim na ye nya nyankopon do na e wo se ye dinka do nyankopon se yenhwe
hwehwe na henie ne tene kane de aka nyina no ode bema yenti no obi a woti wiase se wagye nyankopon wadi ana se minim wosom a wom de awugye ni die no me de nyankopon na abribia ya na meka ye nyina no nim so no na bo yenti no se wagye nyankopon wadi ahwehwe ne tene ne na henie kane na bra ese efatamu no ose wonya wo won powder na obeso mu no ama so wade obegyina ba bia ekron na sabre no ene wanyim onyam hyebra obema wiase nyina hu sampa wo branie na wo yi wapie nso wo yi wapie ewo eye ne kesie mu na ketecho de midi twato no wada roma mekan bibi ewo enwom aduasa enso ne nsensa so edunsia no wo se ade kakra wo ni patene na ewo no eye sena bonefo bebre ahonya de dodo ade kakra wo ni patene na ewo no eye sene abonefo bebre ahonya de dodo enti kakra bi awo no ya no wam wani aso penedia wo so be content with what you have abibia ya na meka so asem we say se wodi wunua bi achi wodi wo mo tena na so mbetena TV so any radio so e kan fu loto mawo e kan fu sikaduro mawo e kan fu ahonya de mema ubenya ka wo ba be register ye be ma 500 million ye be ma we say ya wanhwe ya wo ma defensem no e ko hye wutirim na di wani mu kan a da chi na fe na wo yire dofo a wo do ne bi wo kunu dofo bi a wo do ne bi ne me ka dia mama ni nyina ne mema nya because ene no e ma ni nyina no dodo na akrampo no mu yesikaduro ne krampo chen ye mema no enti wanhwe ya na wo ba bi a wo do no wo se wo hia dondo wo na wo bonte no wo pla kwa akogye sika na de abehwe wabusua enwie che na nsa na wo nsa beka sika no na wadofo na wo pledi ama wonom no na wahye wo mu nyina ase na sika no ne hwan na ekwa akodi enti yesere wo bi ase yempene de wo so na breya esefatem no nyankopon na wonim adesaye ene adechie mu nsem no wo be provider na so be ma wo bi ade wo pe ama na koma etimi ato no yem katecho mpa cho me dase mesme da wase pa kakra bi mano ye be so kakra bi a ye ne yesika ne hodwo no ye de be ma mo nso me dase me se wo ton ade wo ye store bi se me ya de bi ama ma ya to ne ma pa very easy in be 5 places e wo Ghana ha ye yes ani ma ampa obeye ye beto ne ma pa na wom o ba godo no pa tim ni nyina ye di moja ne twa so medam ase afi mama men kwa homa no so na yemfa afrefo no kasi ya na emani hu memani mo se emanu o mutwe memani na wa hwe man we na ni na wi school hwe wa de wa ya man yire ayi enku bi ane de srefen dorot kwada so double plan film man bi ko to full box isim jama 16 bre na yire na ma wo fie ho de no twa ye kunu mpoa kateto sa woni obi kwa obi akofie ba kuma wade ye yesi fie ho wa woni sika no wa sama ya wo sem no grampo se emi mu fa so pefo no esen fie na de wo kire akyede betena se 1527 so na kan yenti no ne ma bi wo ho a enye bibia na wo se wo de wo ho hyem ana sa akyede kese bi wo ho a woji hello good evening that's Asem Mpe o frefre hene ayo kasa no person no be after papa me dase a person a multitude o ko pa si fensino ko di be ma fu fresh yo no me show TV o ba e chen ko mo se bia ko bi ka emi bi be na wo ma wo wona no de be den woni e be ye odi it's also ni pa ke tinian ka fatna se e gi no kwanya ya faso enje sika ho sika na be ma na se ma sa de wo kana ni pa be sere yes so the someone ni mo fi sere pa bo diki emi ni ye sira that's ka be so samo wo ma o so kontamari asiri wo wo I must see for the body any action one else to be any. That's it. Pa hello. Okay. Yeah.
Man, yeah. So a brother call. Many a kid do. Yeah. The bonito. All fancy me do when the contract at Papa, which you don't do. But then a big fully producer. Easy to pass. I mean, chance of the church. Very good permission to the show. Oh, here you hear ya. No facility previous. And then on the phone. She had 3 boys of a really big teacher. She didn't tell me. But when you go to baby here, so we think for 30 years. And the poor home, and for you. You don't know for her. And there's always such in previous a year young complain. We can't know my woman yet to plan on who will come in. And yet 30 years, 13. There for 10 years. You will yeah, I see. Yeah, that's good. And that's our bunch of Babano. And on our kind of one thing I don't want to catch you. That's it. You might have a car. That's it. Would you want Sabaka? Hello. Mmrantehene ye bo for the ketechew. What about Mmpe Nipa? But therefore, me more aduma omoni aduma. Mejo sopa wadaruma. Ye me yawo ampon sa me kasafiri kasantia chunku for him. Okay. Hey, was yamwa. Me shafu sa no se na me tie we da bia me tie. Yo. Nyame nhwa papa. Na ene abantu ye fe engineer ke eduga to bi papa wa ba sa mo ku for him. Ayo. Me manapa. Me jena wajo sopa. Yo. Na katechi ibi Asem Mpe Nipa so ni anso de wo a efrewo. Ana akosia popo ye ndi obo silipa de ni unya sakra na oprimotu. Yo, unya motu so na opreka. Ye ni so de ye wo. Yo. Ana madabu bi ya o ye gbe penyuta bosu ya ba gi be 300 minutes kadada. O ban fi no tie won to wasa ko ye dream amana juma na o ye. Ya interdite no. Oh. Oh. And you partner who are down for Krana catches. Oh, because you are you, because you be on me on the dam and you went to know of a chin of a general. I jab back. Back at Dick was then can go back near my not see them a fan. Bow, then my water Baba. Oh, was I bringing about another. Of course. That was Obi and Sodi or what? Or how be any hello? The great man 88. Yeah. Good evening. Good evening. I shall not wait. Boko. Yeah. Kada chao anyway Asem Mpe na maka chwe no yo ebi asemi ne hu mi se obi a ni bra de bia no e na ya no ko nsohwem se wonu se wani mra bia oda no wani afso de wo mo de wo no ma wani so e di bra na se e ga sika bia ye di to se de wo ken obi a di sika chi afọhwe ne nkan obi a di sika chi oda prison. It is one of our young for the over, the other run session, the other concession. So, and I'm young who had also punishment with it. About the own another decision. What so? Into the year, I'm sorry, maybe this is a young couple of those so the weird new muscle. Then that was Maybe come to what was almost our thing. Namisha. Hello. Yeah. Brantia. To correction or just okay for Isaiah. Hey, Alkaline. Na mohoya ya hoye pa. Yo, kaka mekazo ha, ani bro yi. E wo phone. Obi wo fie e so still. Ni obi mo bro e de kaka on so still. Na ni bre, enti ani bre de wo phone. Ya men kam ho. On kan so ho pa. Okay. Mama yamfa afrefo no nsia abono hotwe pepepe ewo Sompa 3.1 FM akasi makakra bi na ye ko TV no so ne oba na nya betrase awie enti soon and very soon na nchekra na yenenia wa betrase no edi amane na ansana no okay
ansa na no moma yeni komo kakra bi yo yenya abowura television no sunti moma yenko yenim ena mo amaba TV no so na futu sem a yede maaye no na wie ye nyina ne se enye sika bia na nipa se wo pere se obedi bi sika bi o ho aba bi efre no musuo ni esan e wo so ya bodua kora egu so ba ma wudi na chi no ni sika ni yedi a kanyam na obeto ye mna me ka kire wo oba na wo hu se wasifie bi nti watu asabara no na be ma bi tifie ho watu na ye ba no so nti ba ma na wudi na chi na wo so wo sika na oba bi di na chi o wo de ahomete wato wurem wo so obekwa akudi ni hia enti enye sika bia ene nipa edibie sika na dafie no wani abere ho abrante wo pese okofa no wo fie mpanimfo ahunu da omo san ho wo de wo so obefa asem yenka ufunu so yensie abusuafo yetufo amane ko wie se ohia ene bere ahomete nanso eni sika ni biri achi nkofa na nka mboka hiri kotu mampamirika no se obi akohunu se mampampa di mirika wo wure mu a ano oden onye hu nipa habam baba nanso okobutu wo se ewom eno ano owetimi akwa akoto no edo nsakura so ne dua mampam ya no monta ntwa no sekai odi mirika na edi na che okobutu wa ontimi nkobio usoro dua na okura na nse wo ye ne sei fine timpani for say in 2 months America kri nipa bebre edisi kachi last meet we won prison akobia no waja kre friend Bob Cashman o risika te say biscuit awusia for ye wo kura hodo mu obi disika bia etimi hu say sika we say mfiri ba bi pa me ka kire ho e say yenim na dwuma yenim na katua yenim bibia enti enafutu 7 nye sika bia ne nipa di bia oba obemo hwe ho yie pa na kakra bia nyankopon de adom ho no bo mod ne cheche no na enso so kama na kontomware si asundwo mu no ayesiri fi aforbode akon ewo ho asemma sede mebusem etido so chichemu ba ko kan no ahwefo amu abamu ena afutu 7 ne tofa na mede amamo no na yebakoyanim na ansa na bebi samane moment ade ba ko bi ansa na mene mame adi amane asemi nyina ne se cements heba kende kawo asokoroma mpo no se de omo aya wiyo abusuafo yi ena adanse bi pie me mobile phone so na no kwasem nie eden pa cements heba clinic ya jiwo na tumprekope ya jiwa tumbi kromas ko man pofo ajiwa tumpa fi se omo kenjegum omo didwuma ankasa afidie be firi wo hunu ba bia ya de woron aye latitude no otoye kura be ma no to ansa na obi aya sabia no a doctor fu be firi wo no na nyankopon adom Tech University hono no yesua bibidro ni abrofu duro nyina doctor no wakọ Tech wawie osua bibidro wabinase anese fo no yade obetu wani ma kire adwumafu ni nyina be krokro kama enye no nko aduru de be kan ma apam yade no ano o hye yie pa enti awon se firi be ma omunya firi ne hunu ba bi firi a omo nka hwe ne emoduro osa no obetua wunuane bi se woye wadwene se obetua na wonam woduro a entente mo nipa nkase mu yare typhoid ne candidiasis oba fichi kromo ha obia malaria ne junso mu yade prostate samua adwojo bema ye mmere ntem no ne nyina ehunu ho liver anase kidney problem bia okwa small trouble wona wakọ ho pe no di adanse akese
nipa firi chi wini ba bi firi damango bi firi hene na ebeje edro ho bomodana na ko na wo mo hwem na ni nyina achi ne wo duro ba ko pe bi ho duro no ye just one ye frɛ no agan cement vital herbal mixture ene de emema nyina lo ye nipa wutwatwagefo no in fact anadwo da suom ya na meme bia ye mobbo pa ene say watimi anago enti mesre bomodna kotwa gan no enwumira wadidi awie no buku kama na ohwedi nyame beye wo eni anadwo no isrodo kuo hey enyagodo eni be me bia hwamoda agan no enfeli be me bia da draw kura wonye just 3 points no lose no draw just 3 points pa asokore mampon woni wura bank no ene di hwe ni mo asokore mampon wura bank woni di hwe ni mo draw agan ne de obenya bi ba bi eto abidro ni abrofo draw number ba fe no 0240 61 60 61 number ni hia pa 0240 61 60 61 de twato na yeko asem no soro yakokora mafia sini no why was one ventures on Tarawa media na akabo mu no de akokora mafia sini no ebrewo a series enye full movie a series in 30 minutes pepe na enema ekoso akokora mafia series ni mu no asidi wom adesua wom nyansasua wom pa ete momodana na pe akokora mafia series ni bihwe ewo Sompa TV anadwo no wotwe ne fa memenda bia kosi no nkron obohwe sasini ifri awia no minu kosi no minu ne fa eyi ukuada bia wonsa ebeka won kuma good sars akese no a ne womu wayosi wom akabeneza wom kwakuma no komfo kolege wom sa opese utie sini ho asemo a 0249 942 842 0249 942 842 21st clinic sciatica champions omo na aso dwedi asene 21st clinic sciatica champions sciatica na ne tente se betene they will suppress it to the minimum status be na se aba form pa tuase nyina se dia sciatica can Nipa bridge kra no peplenty kitabagana na waba 21st clinic no be san ho sciatica yade na abe heba clinic oba besia wafefia konya sickness edru so onum ne nenum pepepe condemn to theater ne bibia fi ho abe heba clinic champion lady no yade akese no tentabo itwire bia beko extra comfort limited mattress papa mattress bi o ha be de be nyamba kase aboro enye papa orthopedic pa woda so na massage kama midimafo eba center onso wo abua kwa agogo midimafo Dr. Tam da so no o saya de o de Tam to so na ye adwuma papa abe he ba clinic de ono de wo apatrapa new site ngofa apatrapa jansi wa hotel kese na wo kwa mo binkum so no nkwanta de nifa no titi odi for somewhere power ministry and counseling center ono de o se niema ekutia wo ono wo bompa ye onto wo bia onti asori bia onye sikaduro kunuma me wonye lotto number o mabi niema tanta basa bia no we ye fina kwama de bia Quran ne Bible cassette no omo ho mpa ya de anya wo dia omo ho mpa ye se anya wo dia emum niema bia ekutia wo abrabom no wo de kono no obo ho mpa ya bo hu se nyameti ase o wajaba family house ye be man shia traffic light no so woni ye ruakes bin dan kesi esi wo no na se fen so abusia bo modana na kono ho na kohwe wo shebrim ye mama ya mo akwaba
Pacho ya jadada. That is say. Pacho radiadum yehoye na onso e. Boko, what they say? Pacho Christiana Usim. Usim. Pacha. Ah, yo, Chiwa Mran, no. Chiwa Mran, Usim. Okay. Mama, you feel here? Pacho be so number 1. Akame yeo bi so hina no ma wa hina wa free mu na wa madamfo me das o papa no no ma me nuekun da wasepa mama empany force adwumre dan pa cho no mre de boko ya me baba ya oni abema bi we e friend Simo o bi so hobi pa cho oni bi so wati crew from CPC yo ya te so am he ya yo no hono ne no we yo ablante ba makwam chese da wa brema sikura adai fi so woni me ba ne wo ye enoa ne se woni nawo ni nyina atwahwe wa ni nyina mia ya hospital kura se nurse ni wonyam na nurse ni tro ene mama ne se totobla agi se mia enam toto nti woni ne wo first one no awo yes an me bufu me ba no pa se woni mu ablante no woni ne tenae no o se nka wo se o ma miska na se o ma miska sa na akwa akwanyim abe me so me no nkwa neti ye ni me ni kunu me no nkwa neti se dia be me ayewe akofa abeto me so na me ba no ya na me ne ko sa dia me hu ya se o ma sa anyim biom obey ama na kokan wa yemienu fede mienu no na chese da edin bibia da me so eno me san me bai san konsanti o for me o me sister adwajai nipa na wo bewo enti no na me se nipa na wo bewo no enso me hwa me ho me ntimi enti na ma meka wo ne wo yi ti me wa sorry dem kra na me ba ne frɛ me se mama me pa chew de me ho ya me na me se ya wo enti me srewa ma kanse si mama miskan kwato ne ma sa wo mama enti me srew na obi sika kra na da me ho na me sefa na me ton fus na me kire me bi sika ne hye na okoyi odi ko odwum na odi kwato ne ma to okodru hospital won odru ya nche odru ya na me sa wo kan no wo nti me kra me ba no me sister Olivia ne o ma ne kuta we na me sian o mu yiyi ene ma ne free me nsam e wo baage nim e na o mu de ko enti ye yi na ye ba ye na wo boyi wo ba ho numre e na obi sa me se mama e ka sei na me se o me kan aka ne kire no se niam okototo no dwom ene de hospital ye je no de wo na wo se utua de kai na de ne bai ne de me ba no mafa enti hospital kan ne de okototo no dwom de ko wo ye de wo na wo se utua na wo se mama mate me de beba se ne ena boy ni diska ne beba da menim na ho na no obi sa no ena me san dia kra ne ko ma me se boy no se me ka se me a me hwa akwala no wa ha ye ho be kire ye ti de ni ko biem so ko ma me ti na awotwe ne me di dwa ko ma me no na makohwa akwala no ti onya abosumi mienu na me san akofa no na ye bae abema ye ntimi anto entimesini kra fi so ne wo mienu no ntomesini ba ko se nto obi ma akwala ne da en ka sa gichire wo bada chele wati kra akwala hye ne boy ni nto obi da o mu school fees wontu ya bida se bi wa ma na awotwe mienu me ba no dia hometie South Africa ibe obotire ti o ye no mo be obi su obekọ no so obekọ cause we na wata mafin na odi kodwom akochinchini a ebi wa oba wase mama me nya bi ebi wa wase mama nya ba akopɛ ade a chikra nso nkɔde ni nyina da me somia enti ya na wase obekọ mesia obekọ dia nipa kro ne fa ne ho kanyina gise ono ane passport ne ne ma oye ene okoi wontua ne kanwi me so se nkola ne susa me na me hwe wo mo ofi me ntimi nya wo mo ho nko koya adwuma ya na me kotrek me podwa ntimi nya nkola ne ho enko enti wo be kwa no ofre se Simon me tu kwan enti nkora na bedi mama nsem enti me srew de wo de ya me na wo nhwe wo mo enfa bi ni maame no ene wo no kan ni se na so wati tinkra ne ba me nsam no okoya ansa na ye di bronya boy ibu on ma 30 cedis wa de blankra na bia 2 weeks
na bi ma biom just a matwefo my friend is and son was send cry 30 na me koyi ani asama me 29 na me diaba tia na ma from sisi mo mesrew menya adwuma enti nkola ne chop money de ode bia bro mu 20 cedis me pa de aka na ye dey asoso nkora mienu wo de pe 20 cedis bile wo mu wo de 20 cedis ne bro mu de bia de aka no me pa asoso me kan wase mate emma sa bi on timeni de kwato ne nua ba bia ni ono e wo so me ha edwana no hoton ne manam de akoto sister ne nim sa mesrew enu nua ne nkasa na me makra me wo mo na ntɔ pressure ma me wan hwa na foi ebe tɔ pressure ma me dwen dodo timi so ene wo nua ne nkasa me sister ne de bia me kɔ no wo yo sister me nua me nim de ha no me ka kra me ka na asema no ne me ayaka my friend na wo mfa me hwa che se da ha me nkora na makwan enso mu school fees o ko school nkora ne ko school ntua school fees da de bia gisa me ba no na wa ya ne yakwa kotua ya ne yakwa kotua ti afa de chese me nsam sika nyina sa me kwaje bayire e wo molo market me ko free bayire wa sister bi wonam de akwa achima enu ase me kwa achima ba ya wode me sa ni meti me tran kra ne ma wo se me sia sa ya dai na me nsinwie na me sa me bless able we nyina da na me sa kwa achima ensa fa memehwe enkora no ebetimi ayeye sa enti wo ka se bia me do be ko ba bia ma yo se de o musi wa ye kra de me nkola asem we bia mo de be ko bia mo fa me nko no aka sa enti me ya me fa enti na no me tiwa no ma na me se de miniska bia wo me ho ya me de be to adwana me nkora ya di no mo papa nso ba tiketi won so te ho edidi no woda mitimi sa na be bia me de ne begina no no abehwe ne ma cause me ma hwa me de awie na afi na nafo ese ma ho odin so enti sa me kane no na nafo ba be top pressure ma me sa de me de ne be ko na me de ne be hu enua be me okay ya da wasi mami ahmete pa na odi afigim no o ma samoa ne so bi sun nipa ne se untume nanso wunya soyefo na wa na so wa edino nyankopon nim se nipa ebeduru bibi na hoden no kofom nti na mbaja wodi ka wo no mana bra ne hoden no a wo bonkwara ne ho bra wia na janka sabri ya hoden ne kofom no la lasula labi obeye bia hand to mouth so abranti ade a wo ye no omono enso Mmrantehene bi wo so na ya na nyese bia wonya wo sika efuan ho pa odi twa bet wode to chacha wode yewei wode gurume damase sa ono ankasa sabia nyaado a nkwada wode ne be makokon a won ba wi ase de won hwe sa wo ye ja na sa Abrante BTC ebe fa wo baba ne ne wo a omono sa wo yire ba ko a wo war mienu compulsory wo war wo ba no asa wara ne maame aka ho se ne ho ka bia be yo ka eyesa na wanya burden na okay omono mame ko computer so adwadi mra mekoba ye beto aso Odofo me mawakwa ba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo etia kwa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade
ahodoɔ na ɛyɛ anisoɔ ane deɛ yɛ honhom nyinaa wode bedom abe herbal clinic a wɔn mo ebedi dwuma asa yadeɛ ama ho atɔ ɛba abɛɛfo kwan so a yɛfa so ɛsa yadeɛ ahodoɔ a ne nyinaa so yɛyɛ bi ɛwɔ abe herbal clinic wo hwehwɛ abe herbal clinic akyira kwan a yɛwɔ tɔno so apatrapa new site ɛwɔ Kumase wobɛtumi so afrɛ ahomatorofo 0243 345 392 ɛyɛ honhom ɛna obi de yare ato abrabɔ so amesebra abe herbal clinic ɛbɛboa Abeba, but second so. Obakus, wouldn't miss our brap and yin and Yassim, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by Sechina. Confanco, Asem Mpe Nipa, me de sebi nua be ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi, bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. And madam for one can't say me. Listen na dia we dia ya asem ketu e. And na tiefo, obi entie dia me kan yi. Ba ma duru biribia, e sa o ye ho duru. Dia ma ni gie ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Adrubi was cement ba shop. Asokore mampon. Ye friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho, ne topa yeso ho. Na sa dure mema nyina fra na gan. A mema dure fra na gan no eni hammo. Wo dia ne sa wo be no. Wo pa mema dure fra na gan bi ata. E bi was asokore mampon. Cement ba shop. Ene mia e to bibidro ni abrofo do no a. Sa wo pendro do atu a. Koda ni farmer. Kolinak, Missy, Apidank. Presa number 0240616061. Mema dure fra na gan. Mema woni fie du wotwe entumi numbi. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahembobo ano. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane eda wo so. Eka eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Sawa, edi enso na gu free mu. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu Kangen Alkaline water. Ye gu free mu dia acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ane Kangen Alkaline water. E ye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No sesa ni nsu a wonom no Kangen Alkaline water. Na obehunu no kura make no pa Kangen Alkaline water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua ni mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no Kangen Alkaline water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope Kangen Alkaline water sa wo pandodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a won sani fa so fra number no wachira wo kwai 0241 449191 ana 0507 379474. Okay, abusafo maami ya chiri mu se abofra efe ni Simon ofri ajakrom ose ofri ajakrom tanodumase ne maame de kwadu na osni fi station wana jesenka obo panyine bia on se ifie bia o panyina oda no obundi na panyine smesifie nyantachi unya kansa na chese yehunu okay still ye dive me madam for kwanya tachi o water no dumase bra kwa me se de ni panyina afa no oh no cross de won tell no for so dey so odum no it should be better for wa and you are no home wo na nyina ata okay I was for Simon Nessinable pass or near Becassa. Unfortunately, I'm Sadama, what program no
odum phone na so agya kurum ko ade metima kwata bi di naba also okay abuja for ya sete America phone fidie bi omde breye no yes say phone na dum kura fidie na be so sa phone omono be ma akasi mana na ese ne abe heba clinic hia na wadaruma mama ya asem ne hia me pa nti me tua seda se entimi an no sukwa hu na me tua seda ko sisi ko akofa brante na ba na Mmrantehene mesremu a me de matwam ba bia mo wo no na kakra me kan de se woni oba ekoda dwene se asem wachiri hu se woni oba ekoda omo asem aka se bumfumpa enfumpa na chi asem wachiri ho and don't just go in say oh oba no yadame so na what do atade atoto so be ma na twia mame o yadame ni ade ododie wa kumam yi ododie wa kumam obi ze wa dwene ododie wa kumam na wa kana satra na uko master banin for kura sabia nyado a yaye oba ho ade registered wife no ka cho se ne brapa ho a oyem do pram fisa what the cabes 21 years ahead akwara no masua wona ni so kura no a more than 24 years na da so hwa akwara no so we twani ya na university upon university na uguso na wo hwe nti omo kwankwa no ofa na sheti gulu ko ho a na wode ne be matoro ko ho na afi wonam na mami bei wa hano edise wa hwimso okudi pa na de wa hano mami papa kwada no awokro no ani wonni ani so wo de be me wo ba kono wa hwe bed ni nyina kogu mame so na kwasem ni nka se wo ba ntie wo kasa ka semina kro de bi si ne ma ne ma no nanka wo de asi baabi kese ekomu wino papa no de asu nyansa akore wantie ne ma me kasa wa hunu ne ma me mobo no asisi mo na wo si mo kra ko bi sa ma me se ma me e kasa ne ba e wo akore kasa ne ba no a sempo akora mo wata so ko bi sa se na no san so hwe no akoye ma me no ase ne sei san so hwe no akoye ma me no kora ene sei ko bi sa se ma me e kasa ne ba ya wo ka e ka e ba e no ano e no ano no yo mama wasem ne hiame na wadaroma metu ase ebre foforo kwam bia sese me faso me hunu simo no me faso na se ne mama no se ne papa ne huni pa bia se so mba fidi so ebe baso pacho ma o monto ye mwate o bateme kan wai ti aya antene kan ntin me pese me ko no bese wa ante me mananka na se ne ti bia e be dive be do su kopa aja krom de se me ni miduru ho no mo amete dechim me das nti fa chebe se ye ntimi ando so asem no am se wate en kan wadum no me da wase abusuafo Dr. Abe waba Lumba se Dr. Abu bi antwene ho Dr. Esagro mame doctor memo akwaba ukumpa dani so memo akwaba mame nurse so memo akwaba mame nurse de on ye druba akubi ni kura no the 3 killers diabetes e dru special pa sa 3 killers no
amanfo ka ho asempa atrese diabetes patient bia we diabetica bomodna na akusinanim ne be mami na mamre na mane ne se we yende ne obobompa ya hye ne djumadi na sinti mamma na kwa no monompa ya nansa na bia hware ya da wase na so bia we de abo ma ya dawo ye ni obi aka ho se wa wo ye nwuma pa we ho am ye gi ho ani onyam no wa ne ya da wase na nwumre ya mpa ye de se kasafa ye mu da wo kasa ma wo metie ma wo beboa wo sa bro mu gusu da wase den akurade de yesro ne se na so bra beni en kasa na wo mentie wo ne na wo nya oje ma wo kra Jesus udi mu ne ye bo mpa ye amen amen Dr. B say the wo crown pa crown no ya na nkwara na kasa de na crown no de ya hinche wa hinche pa kwara ko din ekoye na ma bia fata crown say aye crown the papa and the crown no o kasa aye crime de ameti ase mama abe odaruma ne American ne se onyankopon wasi abehwe amen edro bia ni bi wi ase wo wanya me kra ma me we me wi ho ade kra ye ma nyankopon ya nyankopon kra wa ye osa mente ase o ngwangwa ayaduma chede adumo me ya so mre ma no yo yo beka bia me bo me hu mode me dase abusuafo second sense ma me no ona na sese ye ne no edi nkomo no sa na ma fo fe no second sense ma me no okay na sali ya kama o me di umu sali ya kano second sense do no se ededa fo mo ayefa ka ewiase afa na nyina se Ghana ba enye ne yeah abibidro ba enye ne aden na dru ni hono na maami na nsaka dru no maami yendi second sense na ho ko kakra mate o se sabri nyine bi da so ba da bia ya sakura bia miensan na ade chia de san bia na sa ya de na do so wo wiase sa mi kra minim se ya yare wo wiase bibris Ghana nko a nya Ghana nko a ama hodo so gina America fo gina country bia double country obi free wo ma ye China ba bia for eba be che dru no nya asam ketwa sese de enoma ekoso pa omuso nya ho de obo ameka se na no ba ja wo ndi bi ma na ye no ho so ba je do no kwa ma fra na bu sunset se wo se ye pa fi de be ana maintain nka bi na che se aye pa sese wo a wo ba yare se ke se de ameka che o ne se wo ji achinya wo ba na do na san esanso a wo ba no sete bia no expiring date da no so ya de na ni hu ya no expiring date nti se wan hwe ye no amaji bi ntem expiring date ni kan no aboka egu wan hwe ye so abosumi bia wo beto moja wan hwe ya moja no to ni nyina echi ka obebo ni nyina echi so still ye besa soluku wo fi wan hwe ya sa ne beba ba sa ya emframe na wo ba kora na mo no menwe nti me kan cha wo fo ni ankan ka cha chefo a sankola bi wo musuku mu omwa na awofo na sonte se Dr. Abe yensencheni ewo Ghana mai mu ha o trauma ne be wu visa ma hodo so nsam efo nyina eba tinsam yi ba beje enti on traga na ha ama ne ba no enfri ne nsa ana wo nyini tantanta onya chacha ana wonye ade tantan bia wonti memfa ne nyehwe wo ba ntama akora na obenyini kama wa manta free mfie du nwotwe kone de waye bia sa no be oli so be kese na mo tenten de onye bi nka ho enti be srawo ntra ho amane no mpeni mu wansa na wo de napa wonte yenka ene da woti yenka e ma da yimpa wo ho 0243 no bombo dina na ji sa no mai fa komo obi a wonim na achachira for pa ne nim sa ankola ni yi pa school bia mu o man mu mesremo obi piara wo suku mu na wo sa tebia ni mu no bo na wo fo no amane ya mame se Dr. Abe say adom bia pie wo wim e wo Abe Heba Clinic obra ba jibi na wo so koda na nya ahoden
na wo ba no nso so onyini nka ncho se dada me da ase mama me da ase ayesa wankasa wabrabo no krampo e be basa akora no be changanyanga akora no de bia onti apo obesu gu so sa wonna anacho ebi kura be wie na fe ni be ma hura gina so den wanhwe ye ni ekode de pan ekowo ma wo ba na ba kura won wo bi no de ato abedin mi serew se ba se wo ba bi wo bi na ne be ma no sori gina so den a emfa ne nko hospital bia sa be he ba kan bra ho ye won pan ye nya ne hwe aduro wo ho a ye de fa ne be ma no ho a acha 45 minutes no be ma ne beto fo mboko otofo mboko wi a afi achireni aba na duro na afi ye dandan no anu asa be ye tese de wote mesrew de de ma eye kese no se wo ba no wa ntumi anyini yi a de be ma be ye ketoa oba ye be ma ne bi na wanya ne saisa dachi ono so be wo ba no wato abedin mesrew obi biara wunimu no wato obi nka wahunu obi wa hia na dwomfo mesremu obi kura beto ade na ama ne ba no so esekla wo hu na wo hu no bomodin afasa na mesi ma no ora bona mesi ma no omo nchronto edwomfo kamufo obi a wo be furu ka wo be nsto obi de ba furu ka no na akla na etisa no bomodin mpanifo nyina atisa obo ote oni ahoden de bia wo ntimi nya hwe no fon ono onwu bidie na nsoso no obo se na brabo ntimi mmobra bia ne kru na eni bia na be ma ne bre oba no na be ma no so wo bia be ma no so ebe bre sa be ma oba na bre sa be srew bo modin asekese de mfa ni agro na nkanka ekire no ekire no kra de nim guase echen bibia ekire no na no ya so obi se okohu obi gentleman ya wasiesie no ho pa ekọ ne ba bi pa wo ye nim defo a wotum hu sese ni pe wo koye na owura na eda fom wo wo ne na wo afrom awreho mesrew wo bia mfansie be se wodi sia wa no ni begu ase abonte bra enya ndobe yade enya hwe yade de wo mu abehe ba kan enya na duro bra ya ma obi na nim guase we mfiri wo so sa wonya yirimpo oba bia ampe wo yo ba so abemba bia ampe because yesusu se wo kra wo baifu ente sa mesrew bra na ye mboa wo di hye bi afa ne bra woni bo bi kra na se nipa wo hwe na ho de no nso a boa no na no sukra ye nyame adwuma di bia fa ne bra abe he ba kriki ensa ne yade onso nkofa ne ntoma pemfra nyame ka cho ne se dia ya wo no so ne ye wo pa na no kra dia won wasam obi na kan sa won wasam o se achede sombo ana me boa awon wasam achede sombo a si wo mayi mo ne se obi a wonya 57 years abenyin say abe heba clinic wo pe die one you aso ho no kwai 7 years 57 years obe wo no 58 years me na me ka kire wo twabra mfie bienu abosome miensa sese waba be chima anyinsen badam miracle awon asabo bi se achedi asombo me saw no obi bi sam say aye sickle says do obi nya bi ato me se ma me abedi won ton na duro ya bi maduro bi ani abonte te to ofa be duro abra wo ye ne hene pa to obi na ye bre wa na se wa edo mi no an obi fie wa sickle says do sickle says o hwan no atwiro de ni nyina me no pa to aha be na no ya no aba no mabodin a kire ya me no mi no asa nana so wadi tia sa ha ye kwa ona sickle says do no me hunu pe o be hu nemo enya kwa ho me ba ho da oba no bia mete me obi a me ye me firi nim ha pa o woni ma de wo ti ba kokra de ko ma obi a wo kra so wati bia ma na de ya me ya ne say wura na ya spray so aye tugo no dwuma edi no ano na ye na no me ko obi aye na me ko no ba bia fire ne na che say wura kakra wo ne abọ aduro na me hwan ha ba me pa bia me nya bia ya bọ de do wo nyina ko mabubuo no a na ya emo no na ya bọ ni de say ya pa o etimi sira mo no bodo anasen mo no na fife na mo bọ na duro di ana che say no kure ni no ma papa ese wo de me kire wa nya ogunbada ni fa number no bra na na me da say odofo a utie e wo Sompa radio na afi o he wo Sompa television abe he back ne no ka say okuma se tanoso apatapa news site e kire ma oti ase se udu tanoso apatapa junction de mebo hu ne tem e ya so dan ka sie mi no e bo ho e Roman Anafi Presbyterian Church aso dan ebo ho ni fa so a bo se ye signboard si ho taxi station wo ho aka a kire mu se Kumasi ade taxi station e fe pa
ene ta no so apatapa taxi rank udru ha ka kire driver bia se okọ mame abe ho odu sane popo na utwa nsuo no we said the offer popo na on send fa so we say hotel bi wo bonkum so ni nifa so abo say asoe no ho na ye signboard so to wani na asoe no ho a yesisi ho nyame won konkron atwen so do ni abesi asase no so na ayarsa no ahyase aye adwuma ni nyina mu no na ye de ahomabofo bi no ato ama so betumi afre na waji mu nkyiremu bia ho mesra ni die se bomden na atwero na maneto sanse mpanyi se daache asemti ana odokoto kwadu na wajam ho 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 ofre ya baje osuna nkomo twetwe bia no atwetwe o ba ya brantem na ye no emmom pae na nyame onkonkro de nensa ebeka wansa na doctor atrase aye onamfam de na aka no okay mame asema wakase si ana nkrofo flash me no ne 57-year-old lady 7 kabral fie mi no abosome miensa ena wo wonsem wa afafuro sisi awonye na ni jackson oteho Mmrantehene oni mi fie ho de okodu fie mo menim so okodu fie na mo se so I be man number Obeba 101 what mo ya actually imagine number na ma hwe na kira kwa if you say on san kan ye say oba utwa bere wi anankase bia sa let's say na naturally mi ankra no ajemonsem oye se oye den a won do say ma na nyankopon aka chen say me wo ma bia be cheche nto magibi ti mami ba ye wo se mi wo mba bia me cheche sa na me ba to wa wo na wo na te kwa da bi wo mi so wo ho da o mo ba pu da mi njindi eti oni bi kra eno oba se me cheche mba eti oba ba gibi na mi chese jam mi so mi ntumi ka se ntesa na ba ye din na mi tie no no se mama me se wa mama nyinsen ha me se me firi so ja na ba mo mami ba ndre be te me bobo den se ko ntimi nto wo se me say this come no waji ndre no de ya nyame so akasa kire no se odi jiji mo de wo se me mama me se me nyinsen ha me nko mami ji no na no ba ya wo se de opeso kokohwe ni nchikakra wo ye adwuma wa akra to kwaba oba na me bisa say okay moja na edi kan ba e bia bebiem o se bi ma bebiem na ebi ma bebiem na me se de aduro no me de ama wasi woni aduro bi a me de ma obiem de atokosu ya nyina me de ama asi ntime ma waduro biem enti wo de akọ o se me kura me hu ya me basabasa na kan peso ma me de me kwa metimi ase me hu na me ya me bi basa bi me nteme hu ase na me se awone olma ya shia o se ba ku bi na me se ba ku bi collab na ko check bra me viade oba ya tan me se muntwe ne nsachi ya twe ne nsachi atwam te de bunsa nkwohwe ne dwunso obobiem ekwohwe dwunso mu sa me se dabi muntwe ade no wona na hase ya sa akotwe ya sa mprensa aye test no mprensa bia wonyem afa se si a wonyem o se mama na no me fi yellow me fi anopa na yellow pa te so bia wonya malaria nyunyu na me se sa na tie de ekọ na ma shop so me miensa enumaduro bia efe bibia nka wano mu de o yare kra enumaduro bra ami dia ho psycho papa eye me nwanwa mi anka sa na no girl bi frame no be to batwa bra de ejai wa na me sa me pane na makra na kama friend say ye twa bra kra ye nyem wa be he ba kra kete bra na say de wodu me actual man nyina ase Mmrantehene sa doctor ka cho se wa wodie no o Philippine tips ni bu asia mesra bra na me huru mu mawo na wo te se wo ho de afisa me ba ya me ya woduro obi ama ya sa bo so me miensa me twa to o manim no e bia san obi hu a wonyem ye se ba ko ne ye
baako na 52 ɛna na say 57 I say nipa mpanifo pa mienu a omanyin no me srew sɛ wonwo da ama mpa ba empa ba kra na ma me ka jam anda sera no ntwa abra na sera ntwa abra o ko to me ampa sera ntwa abra me da wase kasha wo mu nyina ama me mesrew kasha wo wo bode wuro na kan awo me fa bodi srew no matter how the age and fam no kra me kra na me ka se mebru na me ba se de ja mebru bio bra na so beje wo de okumpa sense number no so ma na fe ya ho abafo na emi no na ma betimi afre na waje mu nchire mu bia 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 Dana we never back on attack rufi opamade o kwada so SDA echi hwa o se unkonya yire no se opamade ama na yafa ne bra Umpomata adenche enso akla no so we bechima yafa ne bra yo we bechima no mama no over 6 years 6 was 6 me be mana wo buy my silesi wa na majo aso se ka obeye nkonwa yire na eso be majo aboshen wanyini nkonwa yire menye de wanyini kwarato to fefe wa yo mamenes me wo diabetes patient ba ko bi me de ne be bro wona me de be sha wo so de mama abi de on transfer ayo mate me da wase okay nipa be phone enum ntinchia mate nti mo mo bele manya fe so am de ne be ba mama abi bompa ye twa to me nko o menza mo na nsan yo aha me bre rasa wa da roma aya bri se dia bri dia next time meto so mate next time bompa ye nyame ahode ya da wase erade de ya kan wa na odo honhon be de anim amba ye amaye de ya sra ne se obi biara wo tie ye uya de se de tie biara erade bomodin na ka obi akoma ma ne mbra se de ni pansiti bia man kan ya de ya kire se tam ni sha enka meka fabra na benya hoden na fe nyame nkronkron so boa no na ma wo nyina hoden ma adwuma yin koso na ma ye nibide na mmro so de enso yan fase da ma oda yesu odin mu ne ye bompae amen empani force de wa wi dawuro oso ba wi dawuro na ba ya nyina kinye dawuro na ya dade no se woni pasa second sense o say twire 57 year old ma wa de aka bia ye banchi case de aka bia ye banchi case ya de bia junsom ya de prostate o wo fichi kromo be o mensemo wo kidney o hwan yo no nyina okay I'm there for ya wase eradi shamo pa se mo age mame abe atum prekope na dro nwanwaso ikura nwanwaso be omu ne say just 5 days that say o called it that just 5 days I was there for mama yankwa anymore V Adult Education Center wodi nipa wodi anyankwa da suku wodi mpanifo omunni school uniform bia omunni prescribed school uniform bia dabi ni tiemu ana se watade bia wodi beba emumnye free education de obetua school fees kakra na ne manyina koso wo ye bema oba wo wie suku ache spellings no ya na wi pronunciations no ane ne ma bi untime ntwere wo wie afifiri ne ma bebre wo miemi abonkyere wo mu wagina wona so brane na bibia ye kama hwe wona wakọ V Adult Education Center no in fact say wano dabrofo so a ebe ye wonwa papa ahwe ya baka se mekora mi gya na minyina mako V Adult Education Center ho na makusua de o se untime nkenka atwi untime ntwere wasemo ayaya okwaso dem na yese yemie Bible na atewo yemie himbuku mu a na wotewo mesew ko V Adult Education Center
wobetumi atworo twi anya hwe kura no oniema awoton no obi beto bia wobetumi aka se obi abeto je ne olonka obi abeto we ho kase ni nyina wobetumi atwetwere ebebo pa wona ode wo ho gi mu no ayemfa so kese pa ama won sa ba ma yi a vi adult education center wadano no kwasem nie odi djuma nkasa odi djuma ankasa nyankopon amandoma chede so pese ukohwa omo Abrepɔ Methodist Primary School ho Abrepɔ aboduru Abrepɔ Jansen Abrepɔ na wo ho no Abrepɔ Methodist Primary School ho na wo fresi yo no e wo 0245 569 no 0245 690 834 0245 690 834 and 0508 109 773 0508 109 773. Okay. I was there for Mama Yantua Asem no so Jaton di aka no achi memma monsa kan tentem kra enura ababa wa bi ba ha se be kan se oni abranti bi awo na ani abranti na wo no no ne ma me atwa ntomasi mu me ne ma bi awo ye no abranti nso so sese wa wo no bo asa baba wa ne nura ye yi ne ne ma pansa mo abonten so a na ne ma aye hwanya no abranti nura yi ne ma baba wa ne ma yi pansa mo abonten so ma nura de through screen so ama ni panyina ehunu bi enne be ma na ba se ono so kwabra menka meka obi ka yenim oba ni dwato a ana oba ni nkurubọ ana oba ni chichiri mu ni nyina ewo be ma ho oba no wa ha be ma no wa ha be ma ne maame ene abusuan kan no ewanim ho na bridra ebi e be from 11 na ya hwe niema be ma me mo akwaba enda ati say Pacho nyame adom me hoye. Yo, Pacho de say. Pacho me rest for edu say. E bom na ne say tona. Tona. Pacho. Yo. Tona. Mo firi ukrum ne hene. Insuta mampon. Yo. Yo. Okay, that's it. Tona. Ababa wa ise oni no. Pacho adam pacho minimum. Ono na nya ba no. Pacho. Okay. Ede asem na asi awo na chi. Awo na chi de ensem mebre na asi. Me papa wuye. Na papa wu achi no. Ifira na se time na so. Nti enyi ya niema. E ma me ka kira baba wa ise me kotra ma me nchen. Nti ka ono so nko ne ma me ho. Yo. Okay, na sabre na waja no ana se onko na chiri na ye kan wi a anko aba mo kan de wi da no ho asem e kan da no ho asem wi a se wo da hene ise me da ma me wo o ma me ho no wo nko awanya wo da na wo ne ma me ne da asem okay. O kan sa nti ase ye adwuma. Pacho nti ase anya adwuma. Nti ase anya adwuma no ye den. Pacho ye de niam ne koe. Pacho ne de niam ne ekọ no. Na wo de koma ho aga no ana ne maame. Adai na de koma no maame. Adai na ne maame na de niam no koma no. Nka ye de kwose nka onko tena o kakra. Na ne maame akasa Pacho ne ne nkasa na wo so ne makomu bi se maame wo no ba ne ntena kakra na woni ni nkomo bia se wo ko bi ho kra na akobi se na se mo ne buku appointment se woni maame ya buku appointment bia do mu ya se wasa sa ne ma se Pacho ene mene Serafina edi nkomo se anka onye de onfa yemfa ne ma ne mbra o maame for the meantime na maame na te ase na maame ne te ase ade na wo so ne man se ode ko Tona father ode ade ba me nchen
me umo mama ne mente ase na preko pa wia kete na waso me ba niema agu trata mu asabobo ye mu na ye de atoa me eba ne sa se woni mi se enye papa if say more or less we ye krachi ni minim se anya hwekura je chese de wa wie na se wonu obi ko kasem bi in the first place abaya no ware no pa cho de bida na chese mama no wa fa no ba wa ne ba no fa ye mfa se da chi bia bitimi aya wade na wode abaya ne ma kwa akoma no eye dwato a ma me mesro da ya me ne abaya demo no advance no aso fiewura aso woje ne dan intime so man party ha kakra ne nyankopon boa na menya dan ne bia me ba be fa no e de nakọ all of a sudden se me ba na se wode ne pie me so se me de no ne ma sesa ne ma gu ka me de ene ma no no de sesa e pacho ene ma ne de ene ne kan no ka se mfa nkomo papa ne o maame inti ya wan de sesa ne ma no ya ne sesa ne ma no one hwan me no no a sa pacha no se mfa nkomo papa ne o maame na ono wo fa he no sesa ne me bi wo fa he o me nko a wo so nko na e ka se ne kire wo se nipa na ma kwan se sesa ne ma no ko mama ne papa di a kire mi nko a wo se menko e ka se ne kire wo it tells you say enye se obeko sa ono an kasa sabe anya do a wode ne ma no kwa akoma na maame woni ne maame atena no ono wo se wonko wan kasa de okopie maame no so amane ye be kura na abebo obaka che se me ba no a wode ne tie no anti wode ne ma ba no me ba na kasa wo me japade no ene ma de se ayi kan se bruni wa wubi esaye a yibetimi atobi na maame bebi sa o se me japade na kasa wa fa ne tifi a woni na wo no se wa firi mokura na wo se sare ne ma de aba minim ebe de na obaje tona fada oh mistake yo ho acha no wa se pa acha se okoye na papa no na maame ne so wonye ne ma no a wo hu se enfonso refi wo side yes sir fada pacho yedi ne ma na ekọ no yedi ne ma na duro na osanka omotwen emaka ne duro no musutie ano asem aye de ba omenti ano asem kra no mode de be hia ema papa ndi atwede ekoto kwan ne se omaka ne nyede enko na onjie se telephone ye adwuma o already na ababa we wa frefi dada na se na entiase ye adwuma se ye mfa ne ma no kwan ko be frefi ema ode papa na aggressive se me ma kwa ma onyi ne ma no ye ne kan ne entiase ye adwuma na o se mfa ne ma no nko entiase ye adwuma ono de entiase betimi aye adwuma kra na parents na wodi we koto won so no tini yo sese wonya baba ako o mo aye mienu se me ye father na se be bako wo ba bi de ne ba one ne ba be ka ne maame ho mahwe a che se be hwe emba mienu ene eba kra ka ho adana wo ko na wo di sika bia ka ho anka obeda ne ama wo no se monye ma ayi meyire ne me ba ye mfa ni di pacha sa pacha ne sika ne se obotum pacha se na ade a se obotum ade ko ka ho 200 cedis 2 million pacha nkwada asem na wo ma metika no so bi pacha na ma metika no bi na wo ma me no ko kasem bai obisa wo ma me bisa wo se wa frɛ maame ne papa no wo maame obisa wo sa pacho debi very good but for se pon kwa bodam anka ne wura ne modam so one kasa kura de wu ne me I can't blame you too much be say wu ni mama mre ne amane u fiti ya na agro no furi simu ya anka se mo ya disua hodo bebre na wo maame anka bi oba kire wo se da bi ye nya ne sa wa sante ha bomodna se ube mama ba panyini kura makọ me no wakọ ni akosa wofo no se omonso akwada imu kakra na achi enema toto ye ba be fa no bibia onka bibite sa fine e ba sa ana afanu bla
On be reject akwara na. Okay, omono pastor man ma me baby ntina. Yeah na o. Yo. Na me transe. Yo. Mamba do akwaba. What to say? Me hoye. Say mamba do kra wo kra wo yakoda kra. Me boa. Unyini. Okra bi abaye machiri ba na machiri mami no. Mamba do ba ni tona. Tona na fa ba ya ne ne wo ye. Onso awa ba ya. Okra matete se wo ma no abaya bi anim sa. Tinkanyame abeche wa baya. Nyesa. Ana yase opo abaya no. Pacha baya na mempon. To wasem so. Pacha baya na mempon. Ene say of me be fa na ne wo. Omo wo ye na se bi bia wo se me ye bia me koye. Abaya no no anete wo. Jo. Se be se de nsuo kura na me ya me soa na me de si wo ngodi adwale, de bi adwale ne ba de bi asi. Ne ne ema. Na emre kakra ni. Ena me kunu efri mu. Na emre papa ne efri mu no. Ayeye ye ni wiye no. Yekobu akonta ni wiye na efiewura ne ba se. Papa ne tam no aso. Eti opese ye free dan no. Ena me frɛ me ba na me bo na mane. Se me ba na mra me ho. Na Selina nsoso. Ye ne nkasa na wono so nko tina wo ma me ho kakra. Ena me ba ne ti ase na me ba ne ba me nkyɛn. Ena wo Selina ye frɛ wo ne wo kasa se me srɛw. Se dan ne tam aso. Papa ne so hia dan. Eti me srɛw ko ma me no papa nkyɛn kakra. Ne bre sem ne ka dan ne ho asem wi a me ba be fa na me de waba. Ena wa wo ti ase se yu. Ye fa enema na enko. Eti wa ne me be bo abo enema na no na je di gu kam. Ena me se me ye enko. Ena wo se ma frɛ me ma me ne me papa. Some of the near money benti wo monye na me so me kwame na ho akwa akotena ho na makwa akosua madwuma e na me see you ne de near gu kam ne de koye na nka ye duru nka papa na ma ye nrufie na nka wo misa ye se e kwan so ana ase papa na me ye nrufie kura de mu ya se papa ne ye ne di mirika ahia ye wo ka ne ho na wo ma bie ka ne buutu no ma start eyiyi neema no ene neema ne de omu yi ne enso yayi omu yi ne enso yayi ona omu yi neema no ayede omu yi neema na kugu dem omu so omu mpene ma ye nyi neema no emfa begu omu ho ani ese mo na mu yi no mo so ye no omu susu yi ye neema ne frika mu no no mo so sisagum buka no sisabitugu sisabigu kan sisabitugu nti neema ne peten ho bebrebe ena papa no koda ka nanim se ya nsesa neema na anwu ka no mama ka na se ntu ankwa kan enku no ti da wele ne yesa de wo kɔ na chi na papa na wura ka na se ene nipa wo nyina be kan papa ne so wonti ase jesi sesa ne ma ne gu ka no me de kɔ ene ye kyare hɔ pa kan yesa de ye kɔ na chi na papa na wura ka na se kan enku no ti da wele ne bufu se obekum papa na me se dabi emra makwan wa boda mo ana emra makwan sa ntu de nya botere nti me ana me krokro driver ni na me so papa yi mu papa no so mpene e ma me nso ni mu ompene e ma me nso ni mu mi nyai na se papa no da ka na se na jo mo ya no mo se ne ma ne nsesa ne yemfa nko na me be kwosesa ne ma ne nyina san de gu ka no ene tu ka no na de kokrufu me so dan de fiora na beto dan no me so be bia me dan ho kitu bi eti kitchen ho so ya ye ho kama enti me koya na makoboa ne ma na no nyina kama na me de asisi ho na mu bisa me a pamcho de ho no no me na wase ebri bi wo be bo wa man ye se wase odidi watem ipa cha be bo mama ne ogidi ipacha wo se wane ni di nkomo wo dem oba ne bie na no ka kyensan wo ma me nimu nyansanti e na me no ka sem bia wo dem a no akobo ma me amane na wo ma me asoso obedi di matem wo so akore me no ta me ka santi a wo da me do aye me ba do aye bibia wo be kora me ana me we no wo so ra no pa be no nso na frifie kwa adwuma wo be du fie no nwotwe me ana me hwakola ne ye ni bibia je sakola no ma fa ne se me ya me yafu wo dia wa wo mu kora ma fa wo se me yafu no ba e na me no wotie me da wase wo ba de be kan se wase didi watem no ogidi me pa so me de ma anye ani ade na wo ye ma anye ani se wo ko no so ma nko no so anko bisa ne bibia me mi sa no hwe zame da me na ma fa ne se me ba no nti de obeye bia no ma fa ne se nti wa obu amfu no wase kaseti a se woni mi nyansa no obu amfu no onu am wona te won me bu amfu no because me de na ye ba
de na ye bibia fi se me ni baba ti be ba ne fa no me de na ye bibia ada na wa se cassette ya o se wuni nyansa na anha wo wa nko bisa na hwe se me fa ne se me ba ne nti de obeye bia na enha me ma me kan okra kire atiefuo ne ahwefo a ye hwe yen se abaya ne niema no egu hine sesei sese abaya ne niema no kitchen ho ne bia ye ho kama eti ho nam de abaya ne niema no asi because da no na be ma so niema no oba be ma ne niema wo fa na niema wo fa hine niema wo me ho me da no so mu kitu e bi me ne kan so me fa niema ne ko ma me ne brese me o ada mama ada na won oba be ma niema won fa nko kitchen wona won fa wasi niema enwu wo ho no me pa o che won wo ye ho obi ba no me pa o che o me ne kama ne ti ase se me fa niema no enko ma me ho ne de niema ne ko yo okay niema ne ko yo so ma me ne so swap niema ne se onye niema ne ba ne niema ne enwuri dem ma ne ba no entena wo tinchina de se me ne ba no ko gidi se wo ba be ma kofu obi ba ene na wo on na so hwehwe ba bi ma oba tai ene ne bada ena dan no a otimu no yese arabanse na so enti omumpe ba bi fa fine ene de enye wono na ye bidibie wo a wo ye ba panyine no adai na wonko wasi ne maame ho mo ye mpanimfu mi no na mon kaka mpanimfu asem asundwe asem na wia kete wo fitin ya wasesa ne ma no maame obi decide wa eye papa da me pa cha o eno ne de abaya no ne kan asa ne maame ne papa nse ye mfa ne ma ne mra no ba je ne ma sa osa ene ma ye de ne meba maame sa wono wo kan sa akora nse se wo de sa asem ne adwuma pa cha mate se wo a wo ye ba panyini usimu kodwa atoa na wo de ko efise obai akofa ba ne de obeka busua no ho kwan bia mu no se wo so wo reject no kora sa abede no ne obai wo hoi se be ma bi ba se oba ba gina wade a ka wasi akiri ko ba puno so be kan no kora abaya no min si ni fam wo ne be nyina mi si wo Matiase obai kora me ne da maame wu maame kwa yi o mi krom me de ne ba no ko a min si ni fam kora Matiase maame Matiase ababa we ba no nka so apa na ni so ana wa bibia adwene na pramo ho sesa ne man gu kemu a mode ko no wa bra wone awofu yi nkasai na chesa yese mo ho pramo se mekura no ka se wo kasa ne onyi ne ma ne bi nkoro ma me ho na de aka no o ma ne si ho amamne ne amane ye kwaso na chesa se wo ko ba bi ne ye woro wo a ne ye pese ye no wotana so ho na mom wo ko ba bi na se me ko kuro we so yese ne fa ne makọ na chesa ye tu ateda ho na wote ne ye pese wotana ho enti kwambia mu no nanka afia wa dawroma yi niema kakra na ko ma me no bra na de aka me mfansia anase obi dehia wa besoe mu ono ne niema si kitchen baby ya obi a wo asase obi timi yi niema ne bi da me pa choma tu na me say ada na won fa oba be me niema enko kitchen hobi da me pa cho da na me dem no emusa wo mo mienu niema na enko ho emusa de we de ko niema be ka ho a wo enko ho we niema na kakra no ebe ka ho a enko ho sese onana no we da me pa cho woni ho sese so da so ne onana ne da me pa cho se yes ana kra na me gine kro mpeso de ne be mame em se ne ye ba ha se ya ye nyina etete ya no e no de akola ne mame me fe na on pese me gi akola no so akola me na me tete ma tete akola no ha me na nyina ye bibia ukọ adwuma ofifie 7 me ana me hwa akola no ma ne bobe tansan waba na re na akola no mpeso oba o mame ne so mfa ne mame okay abadwafo ne atiefo modawroma ye de yenta nipa yeta asem mame pra ho pre wo na wotena ka mu sabranti kura na tena ka no so de niema no kwa ka enya menwanwa efise mrante kwa no de sebe enya ado ya na binom adwene mu ha na wo ba panyina winima mamre ni amane patna wase eniema so awia kete wono kura wini ho mekan bi kura wo boabo aniema na no bi na bia wase na mo ase bi kura na wona wukremu na wo sese gu ba bi enye papa mame dia wudi akire ne obey de ne me koma papa ne yire no wabu won mo kwasea di kai ene ne mpiri no so papa no mo hwe kwa sese mbaba wonche ananka bia mo ba wonche se akwara na ye be yere ho ade ye de owi abere wa chire nchine nanso ponkwa bodem ani wura ne mo dam
ya de ya ntena ho ema obi nipa yemfa na asasere enti ye be hye bibi mo kana kora se ye bobɔ kokɔ bi sei na preko pese wasesa nema se yemfa mre ne de na me ho de wadi fo antwe yi Mame da kora no mo to ne din pa cho makoto ne din so what they say o de mampokuya ne hwan o de to adupokuya o de to hwan pa cho na danfo bi no de ne to fu ba ya danfo bi ada no amana amfo anto pa cho na danfo no na hwe de boa no ye ne bibia nto wo ye no e na o sere me se man we de me sere me pese me de akore to madanfo accepted mo de dia na eto ye bedino pa cho me command ntoma me yenu akola ne ntare ne bebre ne mpaboa na me discuss share envelope yo to ni dey kama yo onu adi dance o ma no open let's accept that nti say akoda no mo na mu jandai mo ko to akoda ndi no mo dia waja ye tare to me pa che ko to akola ne di no me ye san kam dia waja ye tare chiri na me ba ne sa bofra ni sha nti me ma ne kwa ni mu kakra betema so di tato nti ka mo dia waja ye no ka de tato se ka wo dana akoda na ma hwan pa che nka meje no da me say akoda no ya boli 3 da wie na ka afi de be ma foforo mefa na uba no kopo ba foforo nware mame da on kopo ba foforo nware se o mu mienu nyina mo ye nkola na o mu ye nkwa da mame yi wada roma o ya mo nka sa ebi kura ye 18 years ene ono oba nyin san ye hwe sikani bi akra wanya adwuma o meba mame ho amane 20 cedi tie sika we want me fa no na nanka se wo hwe ho se ne sent ne satam kofo ba to me ho so ateda hwe me pese me bu obi din sikani bi wo kurum ha pa wone na yire ne ye wedding na wono ye 21 na yire ye 19 19 on picture bo mo office si ya na okohu na wo besere sa na mo say osi am na picture we am dey mo say o se be pese wo sere so sa be ma no wo se sereba ya de dado atwero ho no sa adwuma na ne wo ye ya wo de ware ba no dado e de twero sereba ho me se me ka ebi anipa bi betimi agese ehunu na me pese be kwale sa enti maame onya adwuma de nka sa kwade na dwene se na me kora mkofo ba otomachi no wo a edi na me de bebo akonhoma da woni ne start ye me kan ho asem e ma ba ya yikura didi matem me so mente ho abaya no ba ho no ma obi timi be frem sa abaya na ba ho na ma ba no ma be pam no e da to so mprensa abaya na ka kire me se na kokko bi ani ho no ma wo ba be to ho no ma ba fa na kosua odidi matem wo ho se me makwa akoda no waye nwa na obehye ho no me na wo be so amana behye ho kan ko mi nu nyina oba na wo bai pam no ana oba sori ye ma me beda ha sori gina sa me mpene so ni adwuma ye yo wo ba ye kra me ka cho sa be ma no ni adwuma ye nti se wo tena ho no nyi nsen on to me hwe wo ma me no de wo ba de won kan je se wo ni adwuma na nkonyi nsen so na me ka bi kire no na wo mu anti ma me ho kra de ma me wo ma anti me udwa no aka nkire wo nya awe ho de me mu fo na me kire se ene ma wo ba panyini wo tena so da me ne di fo good otu sunu tu no wuda koti a wanhye obere ono aso no enti sese oba ne be ma ya wade no mo no ma na se mo jandai mame mo manako ana sese de mo be hye mo kana na wa ware no me pa sha ware ne mo de minti me mo nto aso mame na nka summa na se awade ne wo no ma nche o anema bi wo ho no mo a wo kwaje ne so bi aso akeke wo se mbarifo awade de wono mienu krama fa kosua ebona num ono ma ye mu ye bra ye preso de be ya na de maame awade de wo ma no nware no na se mo de na ye bai me pa cho sisi akwa na de afrasi ni ene sai sisi de afrasi se papa yi enya sam ketwa wa hwe se ka akoso na papa etimi akowura ka se ka ni nku no se me ma fa ne ma na ansa nkomecha ka ni nku na te mi usa ware no moto aso a emwa na da ba na pese okunu aware no moto aso a emwa da na ba ne de obo da ma che kura mame mesro de wo kan bia no se awade nyae a
kenipa nyina papa ye baako enti awade de etimigu na ebegu no na ifira boso ana potom one na ware okoto na disua so ana wonkoto na disua so kra awade na nkoso bio empanifo 100 million ni ya nyem fancy so akwara obi pe no awon ware kai no kra de da mo to bedni no so nkoje na ware ye acha debi na mom wode wano a se me mo to aso bio dia ma me enyama ne pato wate de America no tida abranti bi ba me office bra na wo fie ne ho ano o se bon ware wo ba ne bio o ba se na ji so sum me sai wo se 100 million na me say 100 million say ada bra be no no boy wonu a wo ba akwa na nya bosme nan wo se 100 million o so fa jai mon tweme mo ma me 20 minutes o hwi mu a 20 minutes 20 to 25 minutes na boy no ba o ba bondo mi 50 Ghana cedis bondo mi pam we ya to me table so o se won fa guy na say o se akasi ka me be ha da na yakwada na dem na me say na wonyi ska bi o se fa jai mo mam 1 week kura ma 20 million pam o de ato foin o ya bon sam kura wuntimi nka hu so ma me sa na ya man ye fe na say wo do no fa say oba no sabi anya do a ya jano ye de anu hu na pambusuefo maame ye nya ne sa nyama ne mesrewa atida enti piramide wo kire wiwo na botokura ko die egu ne yem piramide wo ni awiwo na botokura ko die awiwo no na wokofa botokura mene ye na awiwo no ko die piramide yemu enti wodi anka oba bre wa woto ba be dwene ho wo bai wakoka bekam wantie wo kasa ya wodi anka sa kwere wo pam no anu asan ba wo ba no ana friend man ba fi say wo ha na nka wa ba say ma me ba me ada so oba busuefo no wa ba ho me so me mpese me ne me ho be kan no timba me ada ka ye be checha akwada na say no kum very good ya man on pompono ho panyimpa wa dawroma eno a wo be kire wasemu omba o ma beto so ya buya ma me fo no akra je ne fo atom say okwan a ofa so no antweyi nti wona wo yere mudi apiafo say emfa de be mam yo Mmrantehene ene na bedwafo ne atiefo meda wose na me yiri se enka me pese me kan biye nanso waje ne mfom so atubu no ntie eno ano no me de sebe minyine kura mitie mpaninsam wadaroma nti mfiri se kasasua ene mpaninsam se matie ofri tete free hotel bo ho amekan oka mentia che me de komena nan anim no ma kire me bo ho anyum tuo mu na ebusa mu nsam na metie nti se de oka ye no se woni obi kasa no se o be pa chaw midi fo asi fodie no na waye ho amamre ayo simple e kire se eja etu akotwere de etwere yo nti Mmrantehene menkan tintini bia wajamana adawroma wajamana ka said ye wo kan no mendim se bibi wo no ho nti no ka sa nti se waye na mamre dia menini ni hwe ka amamre ben ya se ne ba no sabe yo Mmrantehene wani mu a me ba no nya boda so ade yo so hunu nti wom tibi be fa sa rura maami kasai se wobeto ne akora ni din no wode awari gya ye toa so o kasai ana de wan kana sa ana de wan pam ai panimfo se asem suro bodwo se enu nti ena ma gye se wada na no ne no nti me de me ba no nenka amra wobeto ni din no no awura me ba no nso awade nti tran oba bi kakra ni mo na ajama soma ade mu medi ne ba akopo yo nanka adwumasua no enka hwa ba bi amete ate ase papa yen sebre abadwafo nyamba mu nti ni tie mu ane se dwato na ode ba ne ma na ma me tena so de ba ye wa ma information bia no wo se wadi for waje ne yi nti eno no wo kitchen se waja amaraka
sese wogu nanim ase ma bi aka me nti anya hwe ho de jamanaka aka akwada na omo se wontumi ne nto aso no na yese wo mfa amane ne amamre mra ansana ona jai na embo mame you very careful mo ko boabo mo ho ebi a obepe bosia bi ade aba be ja wo be obey wo ha ne phone kri o ma so ele ate say akwada na ho ye sa na awai sibe wo fie o fie say o papa o fie se dabi o ma mbe o fie o san oben o san enne nyina o kitchen e dia o se chon ho ko jina ona me pese be kasa so me se chon ho on te me kasa yi chon ho ko jina e on pese me kasa bi okay o chon ho na se say start ya sa ne ka no na se say o se ma me se say na nti wo ko me hu dia me nti wo ma ai o baba kro from that ame se wa ampo wo bai nese wo de gaga gaba na wo san fa kwati kwai o bai hey anie ko no obeti kwawo ndi mame da be ma no ko peso o kan sem apon no waja manaka ene ma no de se wo jare ho ko ni ma no ho ko si sem bako akoka bibi a kire papa yi se mo ware no ana se mu ja mo koka bibi kire papa yi amamre ni amane ye kwaso mo papa nyi bi ni manim se mu ja no a amamre ni amane mo nyame honte ateda se wo ware so a o nshi mu kana na wanyane yere na mbaya no wu bi ntwaso na wasentre unya sika waje proto pada pomi de bi ati so abusafo se ye no ano no mama wate de meka no ateda fa na emom ne ma no de it should be there na mama ene ma no me ka kire se woda ne emu so ase de ne mama abaya ene ma no e ma ne nka kitchen ho enya ma ne ene nka change be ma ne ma no na wo ba ene ma na emra edem honom bema obema no so bi o jaba kwakura ha omono yanko yo me da se ensancha ya fo ani ya tifo nyina enram se asemoyi katacho ya pempen na no ma bi se na kama se ya ka asem se na nipa ni tu anamon so ba esi owiusu na wansense a ni hu do wi abo nkuma te ma me ye beda na se enu an kasa ya wo kan no mejidi esem se ono an kasa ya na se ni wi che wa aha na ye oni nipa bi kasa na katacho wajituma na ese adwuma no ahemra mai na afutuo no am said de ekonya de waka ni nyina ne kwa so a cause asante asem katacha wo chia na enye because sano mo ya nsemo ya kan bia eti de kan bia ebo nipa bi no se ne we ya bana kwachia na ese yete nim ne ye ka eti e bese se we wo mo fie ne wo mo chichi ne ba ya nche wo mo nyina ntie sa asem wi na obi a to wana so china ibi beto no nwa mane makase amane ne amamra eresa ne obi a na se bi wonim sa ade no enti mfumso na ba e ma me waje atum bese papa enso se ono so enya abotre because nipa ho asem na ye ka no se ne tie bi akwala no onya akwala se ya obenyire bedum mebi no na obi etwe se obeba me ho oba yenim di akwala no oba beye sesi ade migidi ye se eba de se ya abufuo kakra wo obi aside nanso ubufu se den a obaba ma na akofa ba ubufu se den a obaba na akofa ba katacho sa de we ye ka oba wo so tia wo sresre mo miwe no ma bi o tia se mo ye pa ba man de pese ka chenya katacho aka nyina che no ba me so ma ba ho kakra efie bi wo ukom na se ye mpa mu agudi a na wasan edum bi a ya ka nya ba man kwa na erepu oba o edum bi a oba so tim na obashaw na wene ya futu a ewa ama omutie ene omuhwe yen o kofie bim ya ka cho se be ma na oni ni kodi agro no sebe ne busu nkronwi so tia se nkoye
Mommy, Sandy Power sounds we about dream bar. Now so dream mamma no papa one. Sakwan to obeko. Ungo. Afu to na ba kofo. Sese ba ye na wote ye na oba mane. Wotie mami asemwa. Kebi anso nkeboa. Because we so hwewachi. O mama no papa ni bi sese papa koda ka kwan mu. E no kohia na mafo ese be o marry lakai. E no se yemi ehwe. Abi o wose akwan so de be fa no so. Aha. E di anye na. Damn long time. Enka na mu hunti ka papa ke de ka fa no so. Uko ayi be mai we me gidi ese bi tasi. Yenim de ekoso. Ade we ade a ema ni bi wo ka bibia che momonti ase ampa be ma na hu wase wo pete se de na katacho cheche katacho no wa che no ma pa me sa no ma we se e fa fon minim sa da mo wa ya de so enti wo be ma ni wakasa be ma bia ko fro ba se bi kasa de no ne ne ka on ka de obaka so se ma me no ko twempra no kira me nya wi amaja en ka sa da but wo de nya me bua mo ko nya be mai mame ona tie kan o na mini wo but I hope say ye ho bisa awura me pa choko e bia mame kro bebo no nsia wada mumie no nyina no but be mai do no anka so ho ne last say no man na kata chawo kan no ono no man ngu da papa na no man ngu ba because when akofa ba wo dey ready e ba fi na dey wansa ba e but me catch now show life ye on set second year ye to ase dai aye me yase ye to na so kwa bi so no wo kira ye ba sa hu on so no ba ko ko ye ne ma me kan wantie ene wo sa kofa ba ko aka o mienu hwe problem wo ko South Africa Africa ko South Africa na wontra ma me muso dum be bia mo hadwe bi wo ko fie ho ma me akasa kiro me ba no enkoyi o me nam didi mani bidi ma me chesa wo de ade no e de nkoanti me sra mo pi ya pa mo chaw we be no magu o no ma na gu TV su e no ma kura na be ma di ko e bi kura na 7 president nya se ne o de ka na so no aban se no e bi amu am so be pense mu kakra so tia se be ma so hu za e bi e be pense mu kakra ansa no ma video ende ya se ade na so mu pense mu kura ko gu stadium kura na wo no wakofa aba uyi hu wa bi enya yie eti e be sema am so da wase na mu wen fa nso bibi se de na katacha wo kan se edum be bi apanimu de se asante de ye kwaja wade de apanimu nkobi ya de suma kwankwa bi enti gawe ne ba na nkaja ya frɛ maame mpacho oba de no ma bi aba o na nim hu de wo se minimu ho hwe na nkaya na emu katacha de na wo ka no maame mfa enu kakra nto aso se akoye kura bo na obaya mane na obaya se fakwa na wo ka ne kasakwa na be ma na nte wo se bibi se nya de bia na se fa ai fakwa ba no fa ne se o ka se fa kono aha enti na se sa wanya yi eti ohone de ya ka ne sa maame ebe ko na ona ebusua kwa akohia na papa nso sebe wo na wade no obe se 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 okọ na se bibi koye na wo na wade asai ono na ade nsai makoma mra fom no mu nko na sebe obe wonton no nya de ya ka se ton na obeton da so ti ase no mu nkọ ne nya de ma ne fe akora na ye wona ono so nana no maami betima baje ne nana e de na ko onso betima je no na akola ye hwe enka achi saa na se adwuma bi a ana bibi ni a se enkoye kwa wanka so mu na fe de e ko ne ono wa hu bi so hu aha why ne ye nya ne saa na mu hwe ye na ade na enko ba bia bema onya 80 years kro betima ye dai awo aware so ti ase te man mu to mu bo ase medase kada joma fansia abrewetia bremo kada jompa cha medase na asem na se etwa pen ma me ba ya wa beji nsem bia tum na ade ba ku bia na me menti ase se no anomo ka se ne mani gu adwaye na egu kitchen but me nya nti se ni nyina abom na ba konso so a menya nteme ho ase ne chese ndrada ma me ka se mo no na wo ka bibi se ne ba ne da ne nua be ma nchen e wo Ashtown but enne oba ye nso se akwada no da ne dem so which is which akola no wo ma me ne ho ana se oda ni nua be ma what se de na o ka no oni josu oni dey josu da ho da ho yo but all the same yen hwe bibi kadacho be ma maami akwada na ekofie ho no nyem se na ompene so because onim se ne ba no onyandru bla we se ebia aketima kapen agro no otimi dibie na da bia ya na wasem a wo ka sese wo ye krado se wo ne wo ba unya kokodro akwose wo ba pene na akwa akoda oba beda wachi a
na bema no wadwene ho say 21 years ahead of you no ade a wodeka enkosi sa akwada ni mpo Ghana ha se nom na ye wie anase ye hwe ye mama omudru ginabia bi se wa wie SHS wa wie university ani ye ja wonom life ama wonom but okọ other countries na wo mo hwa se akwada no wa wie sua pompo no obenya bibi ayansa na wo mo eja wonom pede amom se wo mo enkonkoye de bia ompese wonom eye na de American sie nyina ne se wo mo se akwada no ye se ma wonko ho ye se akwada menko mfikyire wa ya asoden wakọ ama aboati aka no yenjai ni se onwu fine akwada no te no won na se o ma no kokobọ se ma won ma bat waba akwada enya piem wa ye japade e de amamu mienu nyina enti se ma me e ka se mapamo no me ka kire no na wenti enti no onko ne ma me ho na se won sisa ne nema enko ne papa ho no eno enya ne kwan so no na me de se waji atum na waji atum no de me de e ka ho ne seketechom yenhwe bibi ewo eye proverbs ana mebu semti dunum chemu ba ko no simu aye boko sankan ni bre na asem denden henya ebufuo mu he say waka ne bre wagye ne phone so atom nti no yemfa ewo ne nsi wona yenka se de ehye ne panyi sise wanfa nhye ho a efrito achia emu ye echen kasa bebu nyina ade ewo mu se de na wose wo mu ye no mu anye but waba ha say no obi nima obi kire waba bete se de ne ma wose wode efa na akwa so pepepe nti ne gidi ye se wonu mu free ha say no makono be ye ne ma ese na fata se de be ya ne ma esi ye no eye nim guase de ma papa yi o magu papa na nim wasi totally abaya ne krampo de na nim nwase te se ne papa no because ekromu wo no enya onte ho biem papa yi neti woni asesa oba ne ma de agu plaje mu na taxi die ni mu ne ye de ba no eye nim guase but wagine phone so atom said waka na papa no won fa nche no se bi utwa ketere matoton wi ana onwe na bia mama oka so mpata wo se de kurampo na eno kurampo enya ade a be ya ohwe akola ye wo no ma ne wunti na japade nso apie mu a eya abofra wada wo no mantemu enti de make a chama me nyina ne se akwada no eniema no eni kwan se si kitchen wa na accessa washroom ho eni kwan se si ho kede jo me fa wanya mfato sister Doris baby a wo bia me chia owo so ame heye oye tire we ye chi heye ono ankasa ne ba ba akopɛ owo be ma ba akopɛ wa hwe na ma se wonya adwuma ye wo university a wo ye na adwuma no akɔfa ababa awa bi kede cho so obi anka nkyerɛ wo se dede ababa woni di dede obi anka nkyerɛ wo se sister Doris enye ne bani aya na asini a unjindi onye ne ho ade akura but wagina wone ebe pie mu akura keto afi na okotu 2 years woni wo mu nyina ate dan ba ko a wo hwe no akura no se o se abaya no wawo ne ho 20 na nche ono so be kobema no ama na koto anu school so yankopon hira no ba bi owo bia no yen hwe so de waya ade nyu obi na betimi ayesa na yen hwe ni sei katacho me ada bia na meka me se agya bia wa se wo hye fom na me ne no ne me nua no mo nan meka ho nan na ne nyina yete dan ba ko no dan ne muso o ne mu nso sa fa we de dan nya de dan kakaka sa empa no si wo efom na ne da katacho yi enkonwa ya fom ye ya da obi ba ya o si wo yi mu fom yi bi sa enkonwa bi na me papa na ewo ne dem ye ya ne yi na ye de atoto wo na ye de ketan so Stephanie de brankete ne enkonwa no se wo fom no pre a ade ba gina da fom o be hwe na mu ate so da nye den so ne egum de America ma na kwa akosia ne se eseba mi wo ye krado se obeji akwada no ene wo mu nyina ne na tena dan ne mu a enko betimi aye asem ye na ehi se wo kotu abaya ne fo na wentie no ya we nyina aba na ne ba no so nya adwuma de na so no ne ba no ene ko play ya woni ababa we ne de ne peba so ne peba akora na ne ba ne tie no ene wona ne tifie enti se bia ho kira ba e wo se ma me pe kwan bi so a esefata na yenko ka ensensem bi fa na se to the sense wagwa to the sense wakwa to niema agu ne papa ne maame so mo nye mo niema na ede be na baba wa no so de se na wawo baako eno na o se aba na already wadi nkan ya wo baako fine wo ba ne nim no o sa akɔfa no ene o sa ne na wo bie se de no o sitie no menya sure se na na o tia wo hu no e se wakese wo ni dua so me hu ni mfonyi bi nye se na no tia o fa nye se na no ka hu bi anti wo de maame wi abrantia ne de me de ma no se me sre ye maame no se eya akoma pem so pese wo gina wade de nye force se wo fisa akwada no obegina onje no ne ntena ena nkwada mienu a wo mu se so de omo no omo hu nti no wo mu ya adwen se bi on betena keneche wo betimi atena
say Pacha kura be ya. Abaya ne abranti. Anka maame ne nye ne ntra. Oh, betimi I didn't know to me. Na me say enya force. Say want to me. Ya kwan kwaja no woye. Ai. Jana bi obeja no kwan wo kwan pa so. But the make ne say me hu kwan wo wan so. Wonu ma plan menye. E abrabona said wo si hu say ne nyese ya no be. Ya ka kura ti say the na mrante ka obe no wa say wia no ho twetwede ya bra maame ni. Akwan bebre wo mbetimi nyame akwan de ohun aye achiwachi bibia timi si wa abrabo e fa won say bia true akra ya wo ni krampo na ebeye enhire bi dia ma papa na ma wakọ nanim wa abrabo ma na se bibi sente no yesre ma me na ho entwa ye na emum so se wo mpa akola na anasa abaya no o ma ne ba na nwade na enye fo ba wonya amamre kwan so de se na ifata na ketecho me de ma no sie no ababa awa no me ya na ye mesere ena okohu ma ya ni bia ekua enko ho kwami woni sika o oni sika me onim na okonyem a ye two for agre ye you mo so se aka menyon baako ayi ko ose aka kakra e na asomidem wadi nkan ya wo baako wo sa akwa be ma wo sa akwa be ma wo ni ti pen ye pa oni adwuma bia wo ye according to ni ma me so ohulu obi mpabo ano ye na 20 cedis a day no wo no say na wo bedi obi a wo ma me de wo free agreke wa ma se o say abakro from se betena wo na nchen na su adwuma wo ma wani nku adwuma ne ho wo di mema echi ukodi na echi na ene de eneni sa wo ne emagu abonte wo papa na nim guase kese akwakoto ni ntino me kana matuma ya na wo no musi so no ba bia o musi wo maduru na wo de na nten kakra ye no ablewati ye duru on ye dem ni ka na twa mu wo ho se ye tufu na wanti a wo kwanti age eniema we se na ma ya no mo ba no mo fanya afutusem no mo fama wo mo ho wenya hwasode afama wonom na wo sua adwuma ma wani nku adwuma na wo sua no ho kwakudo nso no enjane nkwa ba bi oton enjane eni ba bi ekọ eno ana meka se nyame ya wadom na wonya ba bi si wa ablabo won sa no dwuma na se wakọ usuku adru stage bi a enya wo na wo be pla ko pe bema emema na beba na wa ye selection dia wo pa office bia wo betimi aboa wo no na wafa na mo ko pele wo ho ye se nkwo na wo ko edi se ne akwakọ wi osienti mesre wonu mo be ni nyina se se wo ko suya adwuma na se ko sukua ma wani nko ho enkwankwa no so amonso awade no waso awade anu ato plate say wo her you are and se wo so awade se obehwe ba enya woto sa monchi na se zuma twede na enkopu ne nkoda oba so ne nkobu wo pa na dru sa wo pie mu wi a wo be twetwe ho ma me say papa say kede cha obe mama me fancy ase no ya na nkwankwa no na me ka se me ko strike because I jap ade no kete cho ni me ko strike because sa de we ni nkrofo bi be ye no be sa adwuma ne de ane ye jai na onim de America enkwankwani ano munim se oba no hu na se beni pokretwa no fo no emu oden no omunim se be sa o ejo omunim wadwi bia o eji so ne ye na se bia ne to no hu ye no wo ba ko na se bia ne no fo akora ne twene se gigu a na ne ho aye dai aye na hi ne ho nya na ko ne wa hudi atra o 24 years u adwuma ba kura fa panyi bi o betimi aboa ne man omunim sa de no omunim sa de no betimi aboa wo adwuma nim na bia na papa benya sky ya da oni wa no so aso mu kakra na papa bia woni bia na asem ebesa si we ya ni ba na bia ba fi ni kunu ho aye mre nti onware no na be ma na se so no fo kura aso so no wa na de se no so aye mre nti wo aye mre mre who pusimpo abusafo mo mamento ade mienu pe ajade star mo se mento ade tenten me to ade mienu pe ni ma bie phone lines no and then better mo mamo at least more than 15 minutes na mo de frɛ ne can come messages no this time abrewatia this is science na ne makoye na ababa wa ya abra course wa abrewatia ho wate ose kwaku donso na nwane be kakra kede cho ye de ba na wu pini wo to abe okopem dan ye de ba na wamu na basomo no na wo gene saa marafu ko sofo nya wo mpenso na wo da bai ose wo kwa na yire ho no wo ka na ho kwa da ho na ye ne sere aso okopem da ya sawaka wo kwa hini biu edo ho ma che na ye pia de asi uto eye abusafo abrewatia de cho meja make look abusafo abrewatia nya saa o yo o padi ate suku
na kwaje classroom kwaje classroom na ye sa enkyerɛkyerɛ no ababoa odifu Samuel de wase wadawroma waboa mansan nyina na odifu dwuma no ɛyɛ son kokora awusiafo odifu Samuel yɛ kana sɛmi wɔnte asɔre bia wɔso oni da wɔde kɔ asɔre ɛnoa sɛ wobɛhyia na Jaba family house a ɛbɛn mensia traffic light no so hɔ a no wakom nkotodwa nim na mo abompa ye o how dadwene koda na bia etete wo se ade bia ekoso wo abrabo mu no wankasa waridi ehunu se enye by chance enye kwa biribi wachire ya de ya wo yare ye eduro bi ara waye bi emfa biribi wachire anim guase wo de da bia asemboni bia kowu akrawo obi se oba enya dwuma boni benko ene waye unuanum nyina agwa brochire wonko a wo de tumu a na ya rejective wo de tumu a na ya rejective adwuma wo ye na ya ma promotion kwabra ne e de asene draw wam watum oso wonyi ma da ne nyina se onyankopon twedi ampo wan pambon sama mfiri wakwa mu a ne ma nyina ebedi wuhwamo bibia nsi uye da awade no kasa de oba be ware bia na wo ware se de be ma be bɔ akɔhoma wa ne yire odomu bia wo ye and so still Asem eno ho ene odifo Samuel so no bɔ mpaye oso oni wo yire bia wo tɔma wo onka ncho se kɔtɔmore anka kɔtɔe so tabra no o ma me be yi o maloto number double money wonye sikaduro emane ho kra ade bi ababura na Quran kaseti no o se emfa ho asem menanim se wo mo ho mpaye ga bi se ye be kwa exams na mnyinsen na me ko difo bi ho na obo mpaye ma me no ma me wa bi ho na nyinsen se ye na we papa mo sini wo se nyawa ya goma we Asem papa abuzafo odifo Samuel se oba empaye no yiyim de sese wo boro bebo na be yadwuma adanse ye fa na ho soso dodo number no 0504 58 84 54 0504 58 84 54 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 afei mama yenko kanjen alkaline water enne na kanjen fo bie yani ama yehunu se nsuo nya nsuo bia na odidi wi a yenom nsuo bi odidi wi na wonnom na wokesu yew wokesu ogu yade so if say nsuo bi highly acidic acid wom good enti kanjen alkaline water no eno a de se yenom ne fie ha no a ne ye adwuma sisi yenimu a yenom omode aduro so mu no yehunu se acid bia nim a kire se yade bia nim yes life is water is life nsuo ye nkwa nanso water bi ho no ma ye death me ka kire wo a doctor from Penny for hwemu hunu se Dr. Otto Webeck wa hwemu hunu se alkaline water no kanjen alkaline water no wonuma yade bia ntimintena mu sa wo sa osa anase yare foforo bia na se wonum ensu foforo bia agoro na wudie osa yade haw doctor si ni aduane bia acid wo mu te sabro benom ne ade uwie ye nsu a acid wo mu ene na wonum ukura Jaba kwakua nom kanjen alkaline water we die fili o ma be experiment with TV so o ma be na bonten ho akire nsu be nwotwe ya mo de bae no ebi acid ni wom ebi so ewom kakra bi na kanjen de all the best afidie no na ye ho adwuma sa yesre bomodana da kobrema UGC abawa route na nkwanta no so ho a wo mane a wo kono a wonsani fa so hwa na wonum wo de ebe ha wo afresa number 0241 44 91 91 0241 44
9191 and 0507 37 9474 0507 34 9474 sesa wunsuo na no kanjan na beboa okay mama yankwa homa no so 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 mama yankwa homa no so hello 0551 931 Pacho wa fe no ya dum TV no na utie TV no dia TV no equality kakra hello yeah hello master Hwani hello Pacho entie TV no tie me Pacho good evening master Pacho family money came for Odumase fine hello Odumase fine agora Odumase Tano Dumase ana. Oh. Tano Dumase rank mabisa akoya. Ati coffee a wajeji. Hello. Yo, hello. Hello. Now waiting. Hello. 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 Okay, so call on scores no ya made ya pick adwumanti me de and anyame jima baby. Hello. Hello. Yeah. Mate Madre. Yeah, son yo. Sempa paslam kasi fa kropon. Ayo yanko. Maame na ne ba no kunyi sen again. Ai. Emse maame no ne ba no kram se oya basketball kakra. Oya ere. Oya basketball kakra. Yo. Ne ba be ma no so kasa che no. Nya ba ya no. Yo. Ne da maso ne mu tiesie mo ye. Yo. That was hello. Hello, Mmrantehene. Yes, sir. Hello. Yes, I'll meet you on Pacho. Pacho meet you why Casa. Hello, Mmrantehene. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Master NTA TV no why? Oh, hello. Yes, sir. We as yan we na fine. Pajo. Where are they? Yanko. Yo. Yo. Na ese ho mo se ba yi. Ese ho mo se ba kama. Etio de dia. O ta ba fe me wa ba no ba se me ni ka. Mate. Me da se pa. Hello. 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 Yeah, Honey. The great man 88. Yeah, Majwa. We are champion lady. Oh. And so what don't about the mamma to try. And I mean, to money, what is I mean, to money, why not? It's a motion what is the I was your idea. What you come what is you? Papa do go share about what the mamma not here. Well, you want to pass the India. You have a pastor will tell you another school. And all more will you cry the dance and not wine.
Mamma no be a slammer on to the bannerful. So, one hour for Papa. What Siena Kakwami or Muna or Bama is Siena Kwan for Panama for Power Diaba. I mean, I said to say, no, Mamuya Bonisa, or Dinus, or Uncle War, I was on Uncle Pano, the is home. Yeah, that's it. Yeah, Madua. Pato, my boss of Ida Pessia, bro. Why? Hello. Hello. Madua, won't worry. So I do dream, sir. Hello. Hello. Yeah. Hello, good evening. Good evening, master. Hello. Hello, Casa Master. What's that? Asanko. Yeah, Yanko. Yeah. My man, on man, Marino. Obet, the boy in the best of Papa, and over there. Okay. That's why you knew. Yes, I'm born in the Hogan and my roof, you'll find that in the old the time of Papa. This will try to ban a bear mother to equal like him. Me that's it. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Whether I Spanish and Rene, future Mama, young so ya found a program. Yo. And I was you. Now, Paka, as I said. Yeni aba ma ne de bebe na na maka ni so nso afa yeni aba no to yin afutu pa do se na mo ka se ba ma no obetimi afa phone do picture wo wa ni na o da be na be ba na de no I think the oba ni hin asa afutu ni bi pa se betimi fo anya sa pa dia to se bayra abo na mo tu na ma san so dia sha me no no e ba se fifi me da se Momo Dina, a put you in there, come up, man. You can have a big ma or banner with you to me. Come on. Medasepa. Hello. 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 Yeah, good evening. Hello. Hello. Mama Jo. Yeah, Jo Sopa. The Mama Ginaswa. Say they can move to our bread and Fupa. Yes, Mamina, I was a bonny, won't you, Bano? Yo. That's a dear Chirata for Baba. Ah, this one no tune for an abandoned Fanya Juma. Okay, so when you can't scream through a Mawadi, I see not on my trust. Somebody just saw no more jai. Medasepa. Hello. Hello. Yeah. Hello. Hello. Good evening. Good evening, honey. Good evening. Good evening, Majeso. Pacho Haya. Mmrantehene. Yeah. Yes, good evening. Good evening. We didn't hear TV with your men coming there. Ha, Yanko. Yanko, why? Oh, more brown son of Monya. Yes, sir. Yana, hi. Hello. 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 Yeah. Hello. Yes, sir. Pachomidin de Kwaku. Hello. Ah, Casa Kwaku yetio. Pachomidin de Kwaku. Aha. The Casa Flip Bramari. Yo, Casa. Upon a case on a driven in the corner policy for. What's I? Upon a case of driven in the corner policy for. Ah, so one kind of a fan so. Pachano. Okay, any what's not Blaha never be a family mesofa. Why? Oh, but I used to ties in my that's what they are from. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. About Casawa, yet you. Hello. Hello. Yes, sir. Kasawai.
telephone how on man okay abusian for your free telephone so your text message no so part of mon family na abrewati a onken kama okay kada cho ba yesra ye tie for ne ahwefo mo hwe TV ni titu no mo adaro masemo fra entie TV no ntie ya kasafa phone nim tie phone mo nyesa abribia no kasa no TV na ya na delay nti na be ma wo kasa no emu atwetwe nti yesra mo ya na mo ahye no so amaye yankọ Facebook text messages amanfo de aba Charles Mafo o se wo fanie or show free eno adwa for Jofie Atria Mountains. Okay. Yo yada say Pedro wa Medina Cruz and I want also messages na ya no ho bi kakram pamchoya moma na embe ni mo kakram or say wo hwe yen edi or share life and clear wo Indianapolis Kumasi Tano so Charles Mafo or no so the happy belated birthday the ma ono ankasa ne dofo Doreen ya nya kon no ewo Kumasi amam from Lawrence Boache dodo na friend Buche or say ono so de any free asenua asokore is it asori kwanta ben unity oil filling station oil also my nyina ya jo Mmrantehene omo wajo na o say udibrene ana say de wo ye fa say wo service of your man for problems ma won no me wo nipa brabom no ade a eso ani ye paint no no so ne dia work catch on the happy birthday in advance de ma ono ankasa ne ba akwasi boache ansa Patrick Owusu o say prophet akwasi mafo ono de ne dia o de ba na na ba fo ewu a o say o ma nyina ya jo na wo hwe ye any free UK Redditch yo yada se na na ba fo ewu a wo say ye adwumaso ntene ye nkoso na ye nya ne sa aduana ba kofi abrantie wono so the happy birthday na dem opanyi kwaku adansia ya wono so anwoma so kuma se aduana ba kofi wasadi okay ya kan wo de na next say donko ono say we enjoy show no yenkoso na yenso yemudie mu na ye bo adwumade ono so de enchia de ma big or say ya ono so 24-26 enterprise kuma say Steven ya wasamwa waso osofo we wasofo ko live kakra enti mo amobisa na sene nyina no enche obesa ba be kan yensa biem okọ ahomgie mu kakra enti mo hya no so mayen Sarah Blago ono so say best show Sano de Maya was so boy abaso rejoice akon or say one so also for unquoye rejoice ako say be a final also for free mo also for unquo baby and say mo yes mo cancer na one call baby and was so share e free adon fair yo Sarah de no share fra don fair that say Collins upon being one also so say sofo no obi sana see yo sofo ko live why obeba enche kula papa yaw ej was say a crown yo ono so ne dia wode ba no aboajewa apia Ernestina no so sofo achitafo ni nyina mpamcho sofo eco live kakra Kennedy Opoku or say this guy is so stupid and that is what he brought Prosper Alfred one also say Prosper mpacho mo nkomonim emfa emmaye ahase no yenya marketing fa mo bi mpacho Alfred hwo hu ye Peter Crouch was say justice man okay justice man 88 or say all love you program na say we show 24/7 papa ya we o se hwe maame no sebi okasa te sebi obi afia wesi so na te se de na baba wa no o rape ne baba ma no ayo ono so de dia wode ebaye no Eric Champon was say man 88 experience man ba ko pese de we see ye call no obe o maame be otwon ho no ono so ebo aba so ye experience no a na Kofi Asante or say in fact we dra ni kokwa piper we dra boy no ene ne maame ne pa in fact we say maame no kwan na offer so ekasa ne sebi na we say wakasa ye kakra na wo omoa ne ba no de wo ye ne nya de wo
Peter the na ye di a chat so ajekum boaten down there would be by Mami do fe boache would be e by and na Pe Collins ne impiani Isaac munyina yedamo asese abribia no mota ye china wo wa asem bia ha wo netete wa mesro Asem Mpe Nipa dwumedie no ubetimi abaso ami kumase so ami no hotel ho chef filling station ani din hwe ni mo no ye ne sa shell no ene chef fence so abrosan ya to aso miensa ya total so ho red and white and na sebo ahomai mu na ye nje so producers ne numbers no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and answer 0243 58 58 78 0243 58 5878 yes dear katacha wadaroma Mr. AKSN kaneno a registrar ewo National House of Chiefs say o won krampuni mantemo o hwe ye chi ano na afi Mr. Oponso na ono na head judicial ewo National House of Chiefs and na me ankasa me nua be ma Mr. Ebenezer Ado wo Nsawa Media BNI headquarters ewo no so eye na adwumenti no ye chia wo no munyina ene anadwempacho ya kaya manfo say 3rd September ena na ya bo ma Libya was any program I had to the moment no ase bombadana na memenda nwumre no nsia de fa bia wona na nwai kozi se no nkron bebo ya wo be sore na wato aso atie Sompa FM na 3.1 ne TV no kozi se ade be che wose boa na e leaders no ya internet no won for CCC yi na wo mun kontapa enchire se open programming ho asem bia bisa number is 0249 942 842 0249 942 842 me mighty me mine wo mine yansum pia amma Ghana okay I was here for ya pon wodua ne kofie ya de dwumadie no asi aha nyankopon pa emom is it dida hinana kron de say ya behine nana ya behine nana wadaroma memo adwe buru one wache ame ene unkonwa sofu nyina mechia mo pa nana meno wonko bibiri ono wate me wate masira enti yebewi enkomodie ne kama pa anu achi ya chia akropon hene ene ne mpanimfo ya chia nana no manyefu bibiri nana ka se hene nana wadaroma wona nkonwa sofo amwo sante hema afie no mechia mo emom bomsom hema de menchia no nana boachi ansa de bra so ye chia no yo nana boachi ansa de bra nana boachi ansa de bra nema nyina toto ya ifia da ebai na odi na yire na wotweda na yire ya ojeni mu ya Canada bontin ofi ho mu Canada mom nana na abusua na bomode de mu no abakumase ha ifia dai na wotweda no baso ewo ayija baby a Samanshia sport ho and hotel mall and hotel complex ho suite no so na edi na yire na wotweda esa wo ya call overhead na se na ifo bridge na se overhead na se tech overhead na se ho na wonya nuru ho traffic light no sa before sa wo be ko ho no do traffic light na no wa fa manhia ine de na dwubia kra nkane ne nema ekoso ne be wo gina kwan no ho kra me da wase enti abusuafo nana boachi ansa debra nana yema ya ko yema kafra na no free Canada buy no na mani di mu no ose asem a ato no de agedi obi a ne yire free mu agya no pay na obeti ne ye wo kana se na yema yakọ yema busua nyina yakọ oba panyina wo so wanya oba bi ko so yema damdi faduo duene yade abusiafo na otweda no na ye be kire edapotia ye di beja na yire ekwai yada masema monitie me da badwafo ase me da production team nase me da PK ase ono na mi afidie ne furu mama me da wona owo na yaw David
ene wona owo MTR ho MCR yo oma ho nyina medamo ase pa se mo fa kwani asaso ede mfuni na ho do gu TV ne so ma amanfo so ehwe ye tie bie yada ma se sade medi ka kan no obo no ankora wogi wani so ma kire so ogebo ya pon onuane ko fie enti ye beko ama obi aba se die pike be ma ene bi hu monwuma kosi se wona obeba beba madam ase ma moniti pia